o lebohile Thwasa bamamedi kgotsong. Batlanka ba mmuso profenseng ya KwaZulu-Natal ba re melaelwa eo e leng kokonono ya ho utsuwa ha thepa polokeho ya mebileng ya boleng ba diranta tse balwang ka dimilione o tshwerwe sebakeng sa Jacobs ka borwa ho Durban. Ho tshwarwa ha melaelwa ena ho latela letsholo le matla la mautlwela le neng le tsepamise maikutlo maqulwaneng a dinokwane tse amehang boshodung ba thepa ya mebileng ho phatlalla le profensi eo. Moeli wa letona la lefapha la dipalangwang KwaZulu-Natal Ndabezinhle Sibiya o a nama. After noticing that guardrails worth millions of rands continually being stolen from our 34,000 kilometer road network, the MEC assigned a team to launch an investigation. He has reported that a suspected kingpin who owns a company, a warehouse, has been arrested. The owner was identified by his runners who were arrested last week following an intelligence-driven #Nzani liaison operation. He was nabbed in Jacobs and is currently in police custody. Mokgatlo wa baahi o bitswang Democracy Development Program o bohlokwa hore basadi ba kenyeletswe diketsalong tsa dipolotiki tse lebisang dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse. Mokgatlo ona o sebetsanang le ntlha tse amanang le democracy le ho kgathaletsa puso e ntle o tshwere seboka se amanang le ditaba tsa basadi Durban profenseng ya KwaZulu-Natal. Motlhanka wa ntshetsopele wa mokgatlo Mbalenhle Mkhize o re basadi ba lokela ho neelwa matla a ho tlisa diphetoho tse nang le boleng. We're just here to encourage all women from all political parties, because we've invited multiple political parties to come to the front and speak on how then do we transform local government, how then do we transform representation of women to ensure that we move from representation from being only numerical in terms of numbers, but in terms of transformation, what decisions or key decisions can we take as women in that space to ensure that in GPV anything that affects the community and women is dealt with. Ho sa le jalo e mong wa baromuwa ba teng sebokeng seo sa basadi ebile le setho sa mokga wa EFF parlamenteng Hlengiwe Mkhalipi o go ntse ho ena le sekgeo se sengata sa basadi ba lokelang ho se kwala sedikadikweng sa dipolotiki. Mkhalipi eo e boetseng e leng kgetheng wa ho ba ramotse wa masepala wa eThekwini bakeng sa mokga wa habo o neelane ka keletso e latelang ho basadi. We are still saying that participation of women in local government, national level, in the legislature is still bad. One of the things is that we still have a background and stereotype called patriarchy. We don't believe in ourselves. So therefore, as EFF mayoral candidate of eThekwini, as a woman leader myself who has been in politics for the longest time, we encourage women to take up their spaces and go and lead. Local government needs all of us. We know it's about service delivery. So therefore, as women, we must take up our spaces and lead all the way. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ho ka boela thamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya 10 e tlabolle Lesbosch. Nginikiwe kunya phezu kwememoya aniwa amandla phezu kolaka. Hi, this is Kelly Kumalo, umametsi Sboshi Ragadi wa ma 2000 mo Lesedi FM. Matati le abagabua bare unje site hakenata mwana batu kitandela wena na caramelo malume hakeboni
barna ke ma ke tswa kae empa memoya ya rona e kopantshitswe ke mahodimo o hapile pelo ya ka ngwana matuna nka romela bomanomene ha ke bone ke tla rata motho e mong mahodimo ampile wena oh jwale kitakela wena can I call you my own Shawty wata let me be your man Pelo maruna kaufela ke babone kaufela Imba hauna ya twana le wena Botle ba pelo ya Ikhanza bophelo baka Ha ke batle mang le mang Ke ipatlela wena fela Jwale ha re nyale Re be le bana Re tsofale mmogo Happy Friday. Dumela hlembamedi la bohlanong le bobebe, la bohlanong le monate, tshebeletsong ya hao ya lesedi ke o dumedisa, ke o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi o le teng o seng ha kajeno o dumediswa ke Sibongile Sonopo. Ha re tlo ba mmoho nna le wena o fitlela ho reng ya 12 ka lena le monate nate la itlhabolle. Hopola he mamedi hore ha ke tsamaye ke le mong o teng maletsatsi se jake DJ Diga ke ena he mamedi ya hlopisitseng lenaneo lena mmino mona DJ tswetsempele DJ Lovers le ena o teng he mamedi re ya mmoho horeng ya 12. Ko qalletse ka pina e monate ya Brian Temba are ratolaka mamedi ona ntho monate jwalo ka o qala letsatsi ka dipina tse tshwanang le sena haholo ha ile la bohlano tjena o tsebe batho ba bang he ba sebetsa tjena na batatetse ho chaisa ba lo bona maratoana a bona e mong wa kganna kilometera ho tloa provinceng ho ya provinceng a lo bona bana a lo bona moratuwa wa hae hle le wena ke batla hore ha o sebetse hantle ka mafolofolo tlo tsebo kena tseleng hantle o le mafolofolo le wena ya tseleng hona jwale ya ntseng a kganna koloi ya mosebetsi ka ba thuso ya pele e ka ba ntorontoro koloi ya mofuta ofe kapa ofe a ko kganne hantle hle ha ile la bohlano tjena o hlokomele hore o lokela ho kganna dikoloi tse ding ha o kganne ya hao o le mong o kganna e ka pele ha o kganna e ka morao le ya tsamayang ka thoko ho wena o lokela hore o mo hlokomele ka dinako tsohle ke na le wena re ya ho reng ya 12 ntumelle he mamedi ha metsotso e le 10 ka mora hora ya borobong ko nkele pina e monate e tlang ka Stahila o tsamaya le Nomfondo mo bare hamba nami mamedi ke tsamaya le wena o tsamaya le nna re thabe ha mmoho di hora tsena tse tharo kaofela.
Mengabuya hamba tali hamba nami Mengabuya ngithanda darling post njalo Mengabuya hamba tali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Mengabuya hamba tali hamba nami Mengabuya ngithanda darling post njalo Mengabuya hamba tali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Uwetalo yakumbula uthi ngalolu thando Awunapenduka ngoba imo wakho Wasuthenga ivolovolo ngoba ufuna abanye Eduze kwami uzifuna wedwa Awumanje dali wami ngicela ungiprovele Ukuthi angibulbulele ngoba ngizijuzele Awumanje dali wami ngicela ungiprovele Ukuthi angizibulele ngoba ngizijuzele Mengabuya ngithanda dali post njalo Mengabuya hamba dali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Mengabuya hamba dali hamba nami Mengabuya ngithanda dali post njalo Mengabuya hamba dali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Awukhala umakhalekhukhwini wami Asifoni isithando sami abantu bazi ungowami Angumsindo ngami lavi Lavi angumsindo lavi Go Facebook ukhulume uposte utwase Go TikTok ukhulume umposte bababase Mengabuya hamba tali hamba nami Mengabuya ngithanda tali post njalo Mengabuya hamba tali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Mengabuya hamba tali hamba nami Mengabuya ngithanda tali post njalo Mengabuya hamba tali hamba nami Fona njalo ngibonisa uthando Mengabuya hamba tali hamba nami Mengabuya ngithanda tali post njalo Mengabuya hamba tali hamba nami Fona njalo ngibonisa Elishumele metso e mehlano metsotso mamedi ka mora hora ya borobong ke ne konketse pina e monate e tlang ka Stahila a tsamaya le Nomfundo mo bare hamba nami Arheba wangata a tsamaya le nna he ka dinako tsohle mpeye di TikTokong mpeye di Facebookung ho bonahale hore ke nna mang haeba o sa etse jalo o hore ke mathata Ere he mamedi ke o fe hore na mokgahlelong ona wa rona wa pele re tlo tsamaya jwang ho ya horeng ya 10 e tla re fihla mane metsotso ya 30 ka mora hora ya borobong re tla be re suthela moruti wa style moruti Serei Mafojane hore a re tlisetse senwelo sa tumelo re tla senka he mamedi sa tumelo metsotso e mehlano kaofela haeba o tshwere pene ya hao mo ngolang ditemana tsa hao teng kapa Bible ya hao o tshwaye wena mamedi o tla bala buka ya Luka
kgaolo ke ya borobedi temana ke ya mashome a mane a nang le metso e robedi le mona he Mamedi o tshantsaneng a buisana le basadi ke bua ka buka ya Luka kgaolo ya borobedi temana ke ya mashome a mane a nang le metso e robedi ke mo he moruti Serei Mafojane a tla balante metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso e mehlano pele re fihla ho reng ya leshome ke mane he mo re tlo kenang sekgutlaneng sa rona seo re nahanang ka pele ke la bohlano ka jeno tshwantse dintho di etsahale ka pele Mamedi ra mafelong a beke tshwantse o tshware ka pele o tloele jwale ke yona ntho re etsang he ya hore kelello e sebetse ka pele re tlo sheba he Mamedi ka jeno metsotswana e leshome hore na re bua kang ke tlo o botsa potso he Mamedi o nkarabe ka dikarabo tse tharo ho yona metsotswaneng e leshome ha metsotswana e leshome e ka fela wena o sa tsebe ho araba re a feta re a ho ye mo mme e mong le yena re mmotsa potso e fapaneng le ye wena re o fileng yona ke le ka utla motho e mong ke le ka utla motho e mong bekeng e nngwe a re na o tlo mpotse sona le qetang o e botsa motho re Chobi wena o na le ya hao e mole mona le ya hae potso mona jwale ke tlo ke yona he Mamedi taba ya rona re tlo kenang ho yona ke papadi ya rona ya metsotswana e leshome kapa o watswa ebe he metsotsong e leshome le metso mehlano pele re fihla ho reng ya leshome re fetela ho Ragadi wa bana Ragadi Pulane Maselwa hore a tlo re falenaneo le monate la bana la tsohang tshebeletsong ena ya lesedi me Mamedi hle nka thaba haholo ha nka ya le wena ho reng ya leshome le metso mmedi re tseng kaofela ke tla o fa tsona hape re tlo kena mokgahlelong wa bobedi rona mokgahlelo wa bobedi re tlo tsamaya jwang jwale ona wa pele ke ka mogoro tlo tsamayang ka teng moruti Serei Mafojane ha re tloa mono he Mamedi ra papading ya rona ya metsotswana e leshome kapa o watswa ebe re fumana hape lenaneo la bana le ikgethang la tsohang ntumelle ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng Mamedi ke tlo nkela pina a o tlo ba mnate ka jeno butle re ke ka mona ke atla re Mamedi ke tse tsena pele basadi hangata na o se o utlwile ka ha se kalane fela e o ka simang yona empa ke sebaka se utlwisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa Mamedi ke a o dumedisa ke a o amoela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi nna ke tlo o ke phuhla mere ke a pele tsenyane di tla dintshetse morao khotso ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV tableting le cellphone ya hao downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona SABC Plus #still home to the sound of our nation. Sweetie, no, when no more Melly. Shangone ngatu yang loya hange. Dali, no, ngithande ndengapheli. Sweetie, no, when no more Melly. Shangone ngatu yang loya hange. Oh, emotionally. Shangone ngatu yang loya hangenge oh emotionally kizio yamu ijovile Shangone ngatu yang loya say no mnikazi lenhliziyo say no mnikazi akusadlalelwa mnikazi say no mnikazi say no mnikazi lenhliziyo say no mnikazi
bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo hoseng ho ho le ho hong ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang Deitlhabolle ho Lesedi FM. Ngifuna duze insuku zonke nginawe mina ngikhethe wena uma nginawe ngiphelele ngifuna duze ubambe isandla sami uyingeloze ngikhanyise awunoma sekumnyama inhliziyo yami ifuna wena ifuna wena noma bengathini ngigcwele ngawe inhliziyo yami ifuna wena noma bengathini ngigcwele ngawe And we love the same music. Oh baby, come here, come choose it. You were fine in every way. Your smiling pretty face, and I do whatever it takes. For you I catch a case, and they don't know this feeling, baby, they cannot relate. Baby, catching feelings when we out on vacation. You my money in the bank, I keep you safe, baby. I want you around me always, babe. A fairy tale like the Beauty and the Beast, babe. We go together like a lock and the key, babe. Yeah. I just wanna see you in my arms. When I'm with you, I feel like I already won. Yeah. You know I got your back. And when you need a little money, you know I send a check. You telling me you missing me, you know I send a text. Just to tell you that I miss you right back. Hey. inhliziyo yami ifuna wena noma bengathini ngigcwele ngawe inhliziyo yami ifuna wena noma bengathini ngigcwele ngawe Mamedi ne ke unketse nhlakanipho le AB ba o tla ntwe monate ho senga ka jeno hle bare inhlisiyo ya ere ha o le tjena he re tlo ya ho moruti wa style ha re ya ho yena Mamedi re ya ka Tebo moruti a re ho robala ke tlholeho ka mora mona re tla be re fetela ho wena moruti ke itse Luka ko wa borobedi o tlo bala ho temana ya 40 anang le metso e robedi.
robala kitoleo utsua imuha kitoleo imba ona kitoleo imba urobala kitoleo imba datu elebu ela popilo rilebu ela buhabu hape utsilani tipopilo untotso hleo rona kitoleo imba ona kitoleo imba urobala kitoleo imba Mamedi a watla ha monate Teboho Moruti a re ho robala ke tlholeho empa ho tsoa ke mohau e ra metsotso le 30 ka mora hora ya borobong re tle re fetele ho Moruti Serei Mafojane o bala buka ya Luka kgaolo ke ya borobedi temana ke ya 40 ana le metso e robedi Moruti sebaka ke sa hao Momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha Evankhedi ke ya Luka kgaolo ke ya borobedi me re bala temana e le nngwe fela ya 40 ana le metso e robedi me yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e bale ya ka tsela ke ena Jesu a re ho yena beta pelo moradi wa ka tumelo ya hao e o phulusitse e ya ka khotso lena ke lentswe la morena a Modimo wa khotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kriste morena wa rona amen Momamedi ya ratehang re la bohlanong la bobedi kgweding ya basadi re kopana le Jesu a le tseleng e yang ha Jairusi ya kulelwang ke ngwana wa ngwanana ya dilemo tse batileng ho ba 12 yaning a se a le makgatheng a o shwa ha Jesu a le tseleng e yang ha Jairusi o petetswa ke batho ha fihle ka nako ka ra le tshwele le na le mo peteditseng go teng mosadi ya kulang ke phallo ya madi ene se le dilemo tse 12 ya ileng a ya dingakeng a se ka fodiswa ke nakong ena eo ka ra le tshwele lena a tamelang Jesu
a mankula ya seaparo sa hae ya bahanghang phallo ya madi a hae a kgaotsa. Jesu ke nakong ena mo a reng ho teng ya nkamileng o botsa barutwa ba hae ba latola bohle ba re ho yena monghadi o peteditswe ha re a ka ra bona. Ke nakong ena eo mosadi ya petswang ke letswalo ya barutwa ba Jesu ba sa tsebeng hore ke ena ya ameng Jesu a reng ho Jesu ka letswalo a thothomela a itiela pela hae a mmolella pontsheng a re ke nna ka ra thothomelo ena a re ke nna ya o amileng. Jesu ha mmona a thothomela a re beta pelo moradi wa ka tumelo ya hao e o pholositswe. Tsamaya ka kgotso e momamedi ya ratehang. Re kopana le basadi ba lemetseng ka hara dipelo ba o lefatshe le ba hlokofaditseng ba thothomelang ba atamelang Jesu ka letswalo ba nahanang hore ba atametseng Jesu ba tla ba etsa hampe ba itiela maotong a Jesu ba re ke rona ke nna ya o ammeng e momamedi ya ratehang. Tshebeletso ena e re ho nna o mosadi ya tabolehileng ya tabotsweng ke batho empa beta pelo hobane Jesu o re tumelo ya hao e o pholositse. O no sata o batho bana o no tlile ho nna me jwale tsamaya o kene ka hara lefatshe o bina se fela e ka jeno ke fodile ke ngwana modimo le wena bolela lefatshe hore ke wena ya mo amileng Jesu me ba mo amohileng ba fumana matlamatla. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matlama tsitso ya mo hallang di be le wena ka Kriste morena wa rona. Amen. re a lebohatle moruti Serei Mafojane ka molaetsa o monate o re fileng wona. Mamedi o badile buka ya Luka kgaolo ya borobedi temana ya 48 ke moruti wa style e 24 metsotso pele re fitla ho reng ya 10. Mamedi ke nako he ya hore re tlo kena papading ya rona ya metsotswana e 10 kapa utswile papading 08603084 ke mo tlontetsetsang teng he ebe ko fa potso ya hao wena ke wa mpha rena ke ntho difetse tharo tse bang di etsahala ka potso ye ko botsang yona ebe wa nkaraba empa Mamedi hla ke kopa ho hopotsa hore karabo tsa hao ha ya tlameha ho ba dikarabo tse bang di nepahetse bakeng sa ka kapa motho e mong o araba potso yeno ho ya ka mogho wena o tsebang ka teng. Ha o bolele hore ka mogho o arabileng ka teng o fositse nako yo o fositseng ka yona fela ke ha o sa kgona ho hlalosa dintho tse tharo tseo re di batlang empa ha o di hlalositse sena ha se bolele hore o tlo tshwauwa o thonepile kapa o fositse. 08603084 Mamedi ke mo tla mphumanang teng a ko re rutlo rena ebe ke fumana mang ka mona ka mohaleng ke mo fentho tsa hae a thabe a utlwe monate Lesedi FM hello re tele ka boss re teng ke bua le mang kae no khono scout ka mona ka Zaspro Uncle Scout o so lokile a ke matshwafo la o di mo mpaki lokile ska kgathatse ya wena ko fa potso tse bonolo ke na o etsa hampe a ko nke se jwana tshemati Mkhulu Scout ka metsotswana eo e 10 ke kopa o njwetse dintho tse tharo tseo o tsebang ho ya ka wena baratani kapa banyalani ba rata ho nganyisana ka tsona. Ke thelete ke bana le ke ntlo a nkgono wa bana ke
ke thabile jwang o batho ga ba gaoa ke ne ke re he mamedi ke re mothabele mmoho ao bathong khono scout ska di hlalosa ka pelenyana he motho dintho ga leboha khono scout o agabile hantla monnate e re renke mamedi mong hape le na ga mohlabe ya hae le se di dumela hello dumelang hello boss ho shapo ho jwang ris and what ai wena man ke baba ho shapo jwang ke baba Ngozo ka Botshabile baba re go hlabe ka tsona 10 seconds ya ho sentse ke beile be ready ne ke kopa o njetse dintho tse tharo ne ntho tse tharo fela tseo o sa batleng hore monga hao a o bone o di etsa go lwana go bua ka phone mosebetsing 3 seconds jo a bona o tsholo wa re tlisa kwano wena mpotso tseo ke leboile baba all right asimoe re kenke mong hape le Sedi FM hello ka hona le bothata re ke le Sedi hello I'm not done re teng khaitsedi ka ke bua le mang kae o hlompile ne bua le Madota mari kgetla o re lwana ko shape ka dipotso tsa o ready ke ready ne Madota khaitsedi ya ka a konjetse dintho tse tharo fela tse ka etsang hore nna ke le sebongile ko block WhatsApp okay Madota no fitelo baba Ngozo skisi ya a tshomile le ka ntse tsa bo hore ha o ntena ha o ngwaka ha o ntella ha o ntella ke lebile khaitsedi ya ka hle a simo he ne di le kae di karabo tseo hello sbo amna tele kae khaitsedi ya hallo ka sbo o shapo khaitsedi ya ka ya e re ko fetse tharo ko fe ile ngompe tse tharo di karabo ke kopa wena o mphentho tse tharo fela tse o reng mpentho tse tharo tseo e reng ha o le mongwe nana hore batho ha ba o sheba wa dietsa go tsuba go ja ya do go apara mohlomong ntho tse sa rateng ha batho ole ha o ja batho ba o shebile ai wena motho wa mohlolo utlwa le mong o tshwana le ha o batla o tlatsa mothamo hantle o batla o ba mong khaitsedi ka ke leboile utlwa a semo he a o mamedihle a o ke thabile jwang yo kanita ke batle gore ho bua ntho tse ngata ke thabile ke leboile wena mamedi ha o kgonne hore o kene o letse ho be mnati kannete batho ba keneng ba hloka hore ba etsetswe matsoho ho be monate tshebeletsong ya Lesedi ere mamedi pele ke tlo fetela ho ragadi wa bana ragadi Pulane ke tla ke fete tabeng tsa bohlokwa ke tsenang ke nako ya labohlano wa jackpot ya loto
Labohlano ona o na le monyetla wa ho hapa loto e lekanyeditsweng ho 92 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme o ka ba mohlodi. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho Labohlano lena ho SABC ka hora ya borobong, SABC 2, mme o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang Afrika Borwa e ya hlembamedi wena. Lotho ya naha, papadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya. Itlhabollile Labohlano le Sebongile Sonomo. Ha se mo he mamedi ke nako ya hore re tlo fetela ho ragadi wa bana. Ragadi Pulane Maselwa rutlo rena ka jeno metswale ya rona e re tshwaretse difeng. Ragadi ke nako ke hao. Lenaneo lena la Early Childhood Development o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Radio Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka papadi ya ho batla mahe a Paseka. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo lena, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lle. Pina e monate ka nnete. Dumelang hlemanyelo e nyana aka. Dumela mme Matshepi. Le phetse jwang ka jeno? Re phetse hantle re tsebo wena mmago. Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno ho sana le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme Matshepi. Kane. Ka dipale tsena tseo re phetelang tsona, re ithuta puo ho tsepamisa maikutlo le boitshepo. Ebe ya ka jeno ke buang ka e. Go jalo kane. E bile di tletse mehlolo e mengata. Ao bana ba ka. Re se re tla utlwa he. Ke a leboha ha hona le seo le ithutang sona ka dipale tsena tsa Tsohang. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka papadi ya ho batla mahe a Paseka. Mme Matshepi. Paseka jalo na la hlama ya ntsetsang. O batho ba morena chiki. Chebo hloni. Paseka e ho buang ka ena mona ke letsatsi lane leo Krista a ileng a thagiswa ka lona. E seng motho. Thank you kan. Hey, ke a leboha ngwanaka. Ke leboha ka tlhaloso eno ya hao. Ha ile hloni ke a kgona hore le lona le bone mahe a mona a chocolate mabenkeleng ka ho fapana ka nako eo ya Paseka. Ke a o pale ena ya rona ya ka jeno e buang ka ona he. Ha re duleng fatshe re mameleng pale ya rona hoba e a qala. Kwana motseng o mong o kgutsitseng wa Dikwena o neng o le ka leboya ho Sefikane
ho ne ho phela bashanyana ba babedi bao e neng e le Senoko le Tosa. Bashanyana bana ba ne ba le motlotlo ka katleho ya bona ya ho pheta tabatabelo ya bona ya morao tjena. Ba ne ba qala ho pheta tabatabelo ya modingwana wa lerato o bitswang Cupid. Sehlopha sa bananyana ba hlanyang se ile sa utswa motswako wa lerato ho ona modingwana ona wa lerato. Mme jwale ba ne ba rera ho sebedisa ho hohela moshanyana eo ba mo ratang ho tswa sehlopheng se seng sa mmino. Empa Senoko le Tosa ba ile ba fumana motswako ona pele bananyana bana ba ka baka mathata. Jwale bashanyana bana ba ne ba thabile ka tshebetso ena ya bona e ntjha ya ho ba bararolli ba mathata bakeng sa dibupuwa tsa mohlolo tsa lefatshe. Ba ne ba le malala a laotswe bakeng sa eng kapa eng. Tosa o ile a re, Senoko we motswalle na o kgolwa se re thusitse Cupid ke eng se tla latela ka moramong? O ke wa tseba motswalle, empa ha jwale ke nahana hore re lokela ho nka kgefutso. Hang fela ha ba sa phomola e le ha ba nka kgefutso, ho na le kopo e ileng ya fihla. Kopo ena e ne e le etswang ho Easter Bunny. Senoko na o kgolwa se mmutlwa wa gane o hloka thuso ya rona? Tosa o ne a hlalosa sena a tshwere lengolo le neng le sa tswa fihla ka seroto se neng se tletse mahe a mebalabala a chocolate. Mahlo a Senoko a ile a kganya ke thabo. O Senoko, ha le hloka thuso ke ntse ke le teng, ke tla le thusa. Hloni wena he, a kutlwa ke sa o tshepe. Fela he ho lokile. Ke a kgolwa hore ba tla o bolella he ha ba hloka thuso ya hao. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tosa o ile a qala ho balla lengolo lena hodimo. Easter Bunny o re ho na le motho ya utswitseng mahe a hae ao a neng a boloketse papadi e bitswang Easter egg hunt. O batla hore re mo fumanele ona pele ho letsatsi leo le leholo. Ka baka la hobane ba ne ba ikemiseditse ho thusa, bashanyana bana ba ile ba tloselletsa hang ho leba lehaeng la lekunutu mo Easter Bunny e neng e behilwe teng ka hara mobu. Ba ile ba fumana Easter Bunny e ntse e ya kwana le kwana. Ditsejana tsa yona tse telele di wetse ka mahlakoreng ke ho ngongoreha. Ke a leboha ha le mona le fihlile. Mahe a mangata ao ke neng ke tlo a sebedisa bakeng sa papadi ya Easter eggs carpet a nyametse. Re tla fumana mahe ao a hao wena mmutlwa. Wena re bontshe sebaka moo wa qetetseng a le hona teng. Ke le tshepela mabaka a maholo wena Senoko le Tosa. Ke a tseba le tla etsa mehlolo. Kani le nna ka nnete ke a kgolwa hore ba tla thusa mmuta ka sello sena sa ona. Le ha o le jwalo bana ba ka re tsweleng pele ka pale. Mutlanyana o ile wa ba etella pele ho ba isa moo mahe a neng a patilwe teng. Ha ba ntse ba etsa dipatlisiso, ba ile ba utlwa modumo o makatsang ka hara dihlahla. Ke ha ho tswa rapolasi a ntse a iphumula mofufutso sefahlong sa hae. Yena o ile a re, hela bashanyana, na mohlomong le ile la bona ditsuonyana tsaka di tsoha di lahlahile hona ka jellena. Ke di batlile hohle empa ha ke di fumane. Ho bonala eka mosebetsi wa lona o mongata banna. Na le tla ba le nako ya ho phomola tje? Hloni we mme Matshepi, bashanyana bana ba ikemiseditse ho thusa moo thuso ya bona e hlokwang teng. A ko be butlanyane hlongwanaka. Le ha o le jwalo a re tsweleng pele ka pale. Senoko le Tosa ba ile ba shebana ka mahlong. Dikgoho tse lahlehileng le mahe a lahlehileng ke mohlolo hore sena se ka etsahala. Ko se ke tsalla fela tje. Re tla o thusa ho fumana dikgoho tsa hao monghadi. Bashanyana rapolasi mo le mmutlanyana ba ile ba tswela pele ka letsholo lena la ho batla mmoho. Ba ile ba latela mohlala wa dikgetswana tsa dikgaketla tsa mahe tse mebalabala ka mona ka hara mobu. Yaba ba bona ntho e nngwe e makatsang tjena. Letamo la chocolate e qhibidileng. Bohareng ba letamo lena la chocolate ho ne ho dutse ditsuonyana tsa rapolasi. Di ne di tshwasehile.
Tosa o ile a bua ka o makala a re. Ke eng se etsahala moo? Ke a tseba. Dikgoho tsena di nahanne hore mahe ana a ka a chocolate ke mahe a tsona. Di ne di leka ho a alama, empa ke ha mahe ao a qhibidiha. Ke ka hoo jwale di kgomaretseng. Oh, ke a bona jwale. Ho lokile kane, e re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka morao tsheha ha monate bashanyana Mmutla mo le rapolasi ba ile ba sebetsa ka thata ho lokolla dikgoho tsena chokoleteng eo e mamarelang. Ona le mosebetsi o bohlase, empa e se neng ke ha dikgoho tsohle di lokolohile ebile di sentse di tsamaya ka thabo. Ke a leboha bashanyana ba ka. Ha ke tsebe hore na ke ne ke tla bona ke entseng ka ntle ho lona. Anna dikgoho tsa ka hlebana. Le nna ke a leboha le mona le bolokile mahe a mmalwa a ka. Na fela a qhibidile hanyane. Ha o bothata Mmutla. Jwale re tlo etsang ka papadi ya ho batlana le mahe a Paseka? Re keke ra ba le letsholo la mahe ntle le mahe a mangata. Ke hobaneng ha re sa etse mahe a matjha a chocolate? Re sana le nako pele Paseka e fihla. Lena ke leano le letle haholo. Ka thuso ya lona, re tla ba le mahe a mangata nakong e se kae fela. Ha re hle re qaleng. Ya ba bashanyana Mmutla mo le rapolasi ba fapanyetsana ka dinako tsa tshebetso ho etsa chocolate ka mona ka hara mobu. Ba ne ba qhibidisa chocolate ba e bope ho etsa mahe. Ebe he ba e kgabisa ka mebala e fapaneng. Le dikgoho le tsona di ne di thusa ka ho beha chocolate leihlo ha e ntse e oma. Ka mora dihora tse ngata tsa tshebetso, ba ne ba ena le mahe a mangata a emetseng ho tsongwa ka nako ya Paseka. Jwale Mmutla o ne a thabile haholo. Ya, le nthusitse ho boloka Paseka. Ke ikutlwa eka tebo ya ka ha ya lekana. Ke nahana hore le nna ke tla be ke le mo ho bapala papadi ya ho batlana le mahe a Paseka. Jo, kananelo. Ha o se o tsamaya, o tle o bue manyeo. Bana ba ka, ha re qetelleng pale ya rona. Senoko o ile a re, O thabile rona Mmutla. Ha ile mone re kgonne ho thusa. ha ba se ba lokela ho kgutlela lapeng, Senoko mo le Tosa ba ne ba sa kgaotse ho bososela. Ba rarollotse mohlolo, ba pholosa dikgoho, mme ba thusa Mmutla ka letsatsi le leng fela. Ke eng se seng se latelang Tosa? Ke manya tseba. He, le ha ka ba eng? Re tla be re le malalalaotswe. Ka ho he, bahale bana ba babedi ba Sefikaneng ba ile ba kgutlela lapeng ba le malala a laotswe bakeng sa mosebetsi o mong o latelang. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Pale ya kajeno e ne e bua ka eng? E ne e bua ka papadi ya ho batlana le mahe a Paseka mme Matshepe. Ke bo mang ba neng ba rarolla mehlolo e ya Sefikaneng? Ke Senoko le Tosa mme Matshepe. Bothata ba pele bo ba ileng ba atleha ho bo rarolla ke bofe? Ke ba bananyana ba neng ba utswitse motswako wa lerato wa Cupid mme Matshepe. Ke ketsahalo efe e nngwe eo ba ileng ba e rarolla? Ke a rapolasi ana batla mahe le dikgoho tsa mme Matshepe. Ba ile ba boela ba fumana le mahe a chocolate a Mmutla ao Mmutla o neng o tlo a sebedisa bakeng sa papadi ya Escapade mme Matshepe. Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle. Tsamaya hantle mme Matshepe. Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
re a leboga Rakgadi Pulane Maselwa le metswalle ya rona pale e monate mme ke a tshepa gore metswalle ya rona ho na le seo ba ithutileng sona ka jeno di-creche mono re a leboga le bomme ba bana ba rona di-creche mono re a leboga hle pele ya pele basadi ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go leka dumela hle wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi kapa mmui wa rona kae kapa kae mo ka tswa o mametse kapa o buile hana teng la ka lebitso ke Veli Moloya ke mvololo ke auti ya strata o kopana le nna tshebeletsong ena ya lesedi mantawisa labraro mesong ha dithewa dikalaneng bakeng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano mona teng re tshwara ditaba tsa bohlokwa haholo re sheba ditaba tse itlhommeng pele jalo ka re tswa mafelong a beke re boele re be le dihlooho tse monate tse ahang tse rutang re boele re tshware tsohang dihwai mona re re he temo ke bophelo temo ke tjhelete temo ke mosebetsi Lesedi FM ke molelo Ishome tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa Rabosana Roger Madiehe o re balla ditaba ke o lebohile Sboshe ba mamedi kgotsong batlanka ba mmuso profenseng ya KwaZulu-Natal ba re melaelwa eo e leng kokonono ya utsuwa ha thepa ya polokeho ya mebileng ya boleng ba diranta tse balwang ka dimilione o tshwerwe sebakeng sa Jacobs ka borwa ho Durban ho tshwarwa ha melaelwa ena ho latela letsholo le matla la mautlwela le neng le tsepamisitse maikutlo maqulwaneng a dinokwane tse amehang boshodung ba thepa ya mebileng ho phatlalla le profensi eo Mwele wa letona la lefapha la dipalangwang profenseng ya KwaZulu-Natal ke Ndabe Sinhla Sibia. After noticing that guardrails worth millions of rands continually being stolen from our 34,000 kilometer road network, the MEC assigned a team to launch an investigation. He has reported that a suspected kingpin who owns a company, a warehouse, has been arrested. The owner was identified by his runners who were arrested last week following an intelligence-driven #Nzani liaison operation. He was nabbed in Jacobs and is currently in police custody. Babilella ba bane ba lebeletse ho hlahella lekgotleng la dinyewe la magistrate wa Pretoria ka sheno e le ba mangwa le dithunya tse tharo tse hlokang di-license babilella ba tshwere maobane nakong ya letsholo la sepolesa le bileng Denville ka bophirima ho Pretoria babilella bana ba tsamaya ka koloi eo dumellawang ba inketse monga yona ka dikgoka lebitsong la ho e sebedisa bakeng sa ditlo tse mpe tsa molao moele wa sepolesa sa Gauteng Captain Tintshwalo Sibeko wa sepolesa se fumane dikulo tse se molaong dinomoro plata tsa makoloi tsa mokunyata tjhelete e nang le matheba a enke le di-cellphone. Police are investigating the possibility that the suspects may be involved in hijackings, kidnappings and armed robberies committed in the Tshwane district. Investigations are continuing to establish their possible involvement in other serious and violent crimes. The suspects are expected to appear before the Pretoria Magistrate Court on Friday, 14th August 2026. Divini tsa mmino wa Maskandi di tlo phuthela seng sa dipapadi tsa ditshwantshiso tsa kalaneng sa Johannesburg ka jeno. Hopola sebini se tsebahalang haholo sa mmino wa Maskandi Siqibi Dlamini ya ileng a hlokahala kotsing ya koloi Richards Bay ka Sontaha se fetileng tlaleho ka Musa Mhlongo. Dlamini died at the scene after sustaining severe injuries. One of the three other occupants who were taken to the hospital also died, while the other two survived. As news of his passing spread, fans and fellow musicians mourned the loss of an artist who had made his mark in the Maskandi music scene. And it is through that music that Nkosi Yamagcokama will be remembered for the songs and the performances that earned him a loyal following among Maskandi lovers. His friends, family, fellow musicians and fans will now come together to celebrate his life and legacy at the memorial service starting at 11 a.m. Musa Mhlongo, Johannesburg.
tsena tsa hora ya leshome di fella mona o ka boela thomelo mamella tse ding hape ha nako e tla be le hora ya leshome le motsomong tse o tla mo di ballwa ke Mosiuwa Tshweu Mokgahlelo kwa bobedi wa Itlhabolle Lesbosch Itlhabolle ka Labohlano le Sebongile Sonopo. Dumelang bamamedi ba Lesedi FM. This is Reba Filwe Monnapula ho tswa pelo e ja serati. Get a partner. O mametse Sbosch ho Lesedi FM. Ho tla mmatha fatshe. Kiratile Bilwe khetile Oningi sabawela Ubona bo malume baheno lape Kiratile Bilwe khetile Oningi sabawela Ubona bo malume baheno lape Dali Oningi sabawela Naki sabawela madam Oningi sabawela Naki sabawela madam Oningi sabawela Ubona bo malume baheno lape Sabawela, naki sabawela madam. Oningi sabawela, naki sabawela madam. Oningi sabawela, wana bo malume baheno nakuratile re sale banyanyane re bapala diketwane le mantlwane o shebe o ntshebe o smele hanyanyane re tshepisane hore re ka se arohane Balekile ho mpha lerato ha le tshwane ke wena fela a tshwereng original ha ke o nahana ha ke robale ha se wena mo kan thufa nka senyane pelo ya pina ha ke o bona dula illa merupa le dikatara mohlanka na raile moritsana go mo se ditile le badisana Sabawela, naki sabawela madam. Oningi sabawela, naki sabawela madam. Oningi sabawela, wana bo malume baheno lape. Oningi sabawela, naki sabawela madam. Oningi sabawela, naki sabawela madam. Sabawela, wana bo malume baheno kiratile Bilwe khetile Oningi sabawela wana bo malume baheno lape Kiratile Bilwe khetile Oningi sabawela Ubona bo malume baheno lape Dali
tla monate Wave Rider a re Sabawell ke metsotso e robong ka morahora ya leshome. Mamedi re kene mokgahlelong wa bobedi wa naneo la hao la itlhabolle tshebeletsong ya hao ya lesedi, mme lena la itlhabolle mokgahlelong wa bobedi tla re fihla mane metsotsong ya 15 ka morahora ya leshome. Ke itse wena Mamedi ke re tlo sheba hore na ke mofuta ofeng wa dikgabiso e mehlano e o re lokelang hore re be le yona lapeng ka tlung, gore mang le mang o lokela hore a be le yona ntho eno ya mogabiso. Re tlo ba le moeti re tlo buisanang le yena, mme hopola he Mamedi hore e tla re fihla mane metsotsong ya 30 ka morahora ya leshome re tlo kena sekgutlaneng sa rona sa bophelo, mme ka jeno kitse tla ke re tlo sheba bohlokwa ba seboka sa Society of Midwives Africa Borwa mona. Tlo he Mamedi ke tsona tseo re tlo di buang horeng ena ya bobedi, ke tsona ditaba tsa bohlokwa tseo ko tshwaretseng tsona mokgahlelong ona wa bobedi wa lenaneo la hao la itlhabolle. Ke ya mabenkeleng ke ya khutla clientele e ngwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plans tsa rona di thusitse Afrika Borwa ka nako tsohle. Dumelang, lebitso la ka ke Thaba Morobane, content producer ho Lesedi FM. Na utlwile taba tse monate tsa SABC Plus app. E ka ba na o so e downloadile, e ketsetse molemo. Downloada SABC Plus app, o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa television, o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa radio ho SABC Plus app. Hohle mo ka bang teng. E ketsetse molemo. SABC Plus app, monate, monyaka, thabo ka nako tsohle. E leshome le metsotso ka morahora ya leshome. Ke tse ho ena ka re metsotsong ya 15 ka morahora ena ya leshome re ke tlo sheba he Mamedi re shebisane mmoho hore na ebe ke dintho di fetse 5 tseo e ba mohlomong motho a lokelang ho ba le tsona tsa mogabiso ka lapeng. Ke tlo buisana le Bophelo Chabalala, mme Mamedi Bophelo ha utluwa ho sena he Mamedi tsa ho lokisa ka malapeng ka mona ke ntho tsa hae hetseo ke interior designer and decorator. Re tlo buisana le ena Mamedi tlo re fa he dintlha tseno tse 5 tseo bonyane motho lokelang ho ba le tsona tsa mogabiso ka lapeng la hao. Ho thwe Mamedi jwang kapa jwang dintho tsena di lokela ho ba teng ka tlung. Jwale tlo re tlo utlwa he hore na ebe ke eng ena ya bohlokwa e lokelang hore ebe teng ka tlung ya hao. Le ha ekaba ho thwe she ha o tsebe ho hleka, ebe ho thwe le mantlwane she ha wa bapala, ha o tsebe ho kgabisa ka tlung. Tseno tsona di tshwanela hore di be teng. Ha di le siko a ke tsebe empa he Mamedi re tla utlwa he ho yena. E re kenke pina e tla ka a Keith Sweat are Twisted ka mora mona he ke buisana le yena.
like Cupid, and I was just downright foolish and stupid. But now I know the reason for the pain and the headaches. You left me all alone, now I can't even concentrate. I guess I'll wait for the day until you come back, because my heart is where your love is at. You got me twisted. le metso mehlano le sekoto ka mora hora ya leshome ne ko nketse Keith Sweat are Twisted. Mabedi ke na le moeti wa ka ke Bophelo Chabalala, mme Mabedi yena ke sekhabisi se seholo sa motse sa zalete ka kwano. Hello Bophelo. Hello, sibongile kae? Ke a phela moratuwa wa ka o phela jwang? Ke leboa ke a phela. Ha monate o tlo go bitsa monate jang sekhabisi se seholo sa motse. Sekhabisi se seholo. Sibongile ke leboa haholo fela ka kamole mofuthu. Ke dumedise go seng ha letsatsi la tsheko, ke dumedise mefo wa hao, ke dumedise le ba mamedi go sheba le CDFM ke re madume. Re a leboa. Bophelo ka lapeng ke eng mohlomong dikhabisi tse hlano se bang motho e mole mong ka lapeng o hloka ho ba tsona ho le tsona? All right, I'll just bring it. It's in halle tsela ka sheko to kon tshwarele ke tlo ka dina ga holo ma ntho senyetse mane ne empa he ke tla try my level best hore ke khone hore ke align le ba mamedi ba hao. Mefuta e mehlano e loreng batho ba ka khabisa ka yona e loreng ba ka shebana ka yona. Re ka shebana le dintho tse ka jalo ka bo dipone re di bitsa di-statement mirror, tsona di etsa room e di kholo o kila bona. Re shebana jalo ka dintho tse ka reng dijalo re di bitsa di-indoor plants or greenery, ke tsona tse le re di tlisa mofuthu, di tlisa le bo fresh ka harunko. And then re ka shebana le tsona ke ba mesamelo, re di bitsa di-decorative cushion, ra shebana le di-throw jalo tse le re di etsa mofuthu ka ranko, ra shebana le bo di ntho tse jalo ka mati tsona di etsa ka re room e na le mofuthu nyana. Then re be re shebana le di-meaningful artwork tse khabisang bo maboteng, ntho tsa bo maboteng, di-deco tsena tsa maboteng. Ya sesonke tsena tsa maboteng tsena re di bitsa dinepe. Ha be le frame-nyana la hore a ke re se ding hona le batho re rata mefuta-futa e fapaneng ya go khabisa. O tlhole mo khabisitse ka bo watch jalo e mo khabisitse ka sefapano wa tseba ke batho ka ba ka hopola lapeng. Ke bua ka snepe, ke hopola snepe sa mpho le mphonyana ha ntse re tla re hola lapeng. Ke di hopola ona ke hopola ho nona le sena a ke sa hopola fela hore ene ele sa eng a ka plane sengotsweng empa hono hona le ngwana ya khumameng ka mangwele ya tshollang keledi. Hey man hona le tsa ntho ke a tseba hore hangata ho hona le tsa leba tse di tsa Jesu le barutiwa ba ba tsao batho ya ba ha re sa sebedisa tseo jwale ke re jare dintho di a fetoha, lefatshe la fetoha jalo ke bona le dintho tse ngata tse kenang jalo jwale se re shebana tse ntho le ntonyana tse le re di kena ka sheko ke ntho tsa ka sheko. O buile ka dintho tse ngata tse ntle tse ke go ho tse hlano tseno nka qolla ntwe ka reng mohlomong siponi mesamelo dintho tsena tsa matsoho tse re di etsang artwork. Ha re tlo sheba hore na jwale re di beha jwang ka lapeng, eng e dula kae jwalo bakeng sa hore re se ke ra kopanya empa ntumelle ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng re tlo araba taba eo. Ha ona bothata se sengwe ke a leboa moratu. Nakong tsa tahlehelo bophelong
mohau e ka ba matsebisa mogolo go wena. Mantsheua ke lebitso la ka. Kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le kenang Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng. Moo re o fang ditaba tse ka sehloohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba. Re o fa dihlooho tsa ditaba tsa dipapadi, ditaba tsa kgwebo le moruo. Re ba re o fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media. Re boetse re bua le ka ditaba tseo wena momamedi o batlang re bua ka tsona ho tse bobebe, ebe ro batlela ditsebi le ba ikarabellang ho fana ka tharollo dilong tsa hao. Se fetwe ke Makumane mona lapeng ho Lesedi FM. Mantsheua ke lebitso la ka. Kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le kenang Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng. Moo re o fang ditaba tse ka sehloohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba. Re o fa dihlooho tsa ditaba tsa dipapadi, ditaba tsa kgwebo le moruo. Re ba re o fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media. Re boetse re bua le ka ditaba tseo wena momamedi o batlang re bua ka tsona ho tse bobebe, ebe ro batlela ditsebi le ba ikarabellang ho fana ka tharollo dilong tsa hao. Se fetwe ke Makumane mona lapeng. Mashome a mabedi ana le motso le mong ka morang hora ya 10 re ntse re na le bophelo shabalala mamedi re shebile dintlha tsena tseo re shebileng tsa bohlokwa tseo re di shebileng eleng dintho tseo tse hlano tseo re lokelang ho ba le tsona bonyane lapeng bakeng sa mokgabiso wa ntlo ya hao. Jwale o sa di hlalositse he bophelo, jwale re tla mona mo re reng placement re di beha jwang, re di beha kae, hobaneng ke tla tloa ke nka seipone be ke lo se beha ka kitchening, ebe ke nka hona ke kopanya. Re kopa bophelo o ko re thuse re rarollele hore dintho tsena tse hlano tse o buileng ka tsona re di beha jwang, mme re di beha kae, re di beha jwang. A se tsengele ebile ho wa thusa ho go tsebe hore ntho tsa hao o di hlahlama o di beha jwang ka mananeo mano ka tloa o thola o beile dintho tse loreng ha ya tlameha hore di dule mo di jalo le dipidi he wa sheba dipidi sona di pone di ntse ha o di beile mo ho tsenwang re bitsa entrance ha o fihla kena ka ronto o thole hona le sepidi se seholo le handlo la ka ba elenyane ha o kena fela ho ba le sepidi at least sena le sitlisa ho sena le welcoming toilet mood ole eloreng wa welcome. And then dipidi haholo holo re di thola ka bona re di beha haholo ka bo dining area ka mo ho jellwang ka mo bo jellwang, and then re be di beha ka mo ho shebellwang bo TV, then ka bo kamoreng he ka mo roballwang. Then re be shebana le di mela tsa rona tse di plants tsa rona dijalo tsena mara hona le dijalo tse fapafaneng ba mama di ba sheba tsebe hore hona le tse ding tse lokelang ho kena ka tlung le tse le reng di kantle ke tsa kantle. So di plants into di plants tsa rona dijalo tsena tsa rona re ka shebana le ho di beha bo khoneng ka mona ka mo ho shejellwang TV ka monana e thole plant ile kgolo e beile e le ntle mo le, and then o tseding he ga di beha hona le tsena tse nyenyana tse leng ga di beha pela bo festere he, and then re ba le tsena tse leng re di beha ka bo ka mo ntho ka di kamereng tsa ho sapela haholo tseno ke bo di eucalyptus ke hlotse ke kgothaletsa batho be le reng ba na le bo ntho bo di sinus jalo hore always o lona le yona eucalyptus kenya fela mona showereng ya hao hore ha metsi a ntsa tswa tshena hore o kgona thola mkwena wa yona ona. Then di cushion tsa hao le di throw wa tseba bophelo ke pele o fetela di cushioning o santsaneng o bua ka dimela o buile ntho ya bohlokwa ha ore ba mamedi ba lokela ho tseba hore hona le dimela tsa ka tlung hona le dimela tsa ka ntle pele a nka semela a se tlisa lapeng a etse diphuputso tse tibileng ka semela seo hoba ka nako engwe o tlisa semela ka tlung ka di semela seo se ntsha moya o ditshila se batla moya o hlwekileng jwale se nka moya wona o hlwekileng ka tlung se lefa moya o ditshila o fumane hore batho ba kula qetellong batho ba hlokahala o thole o thokwa leile moya ga tuna le semela se monkelang moya wona o fresh o nngwe tlameya o rotle ho yena ke le buile haholo ka ntla eo.
All right. And then re be re shebana he le mati ya rona. Di mati tsa rona he ke tsane tse le re o tlo shebana le space sa hao. Hona le o thole ka ntlong ha ona ganya e kalokalo. So ke khuthaletsa le hore ha o reka di-mating mo le di-mating tsa hao o shebe space sa hao pele o shebe o ka tlong ka mona hore ganya e hakae le mabota a hao di-color tsa mabota a hao di jwang, and then o bo o reka mati e le reng o tlo tlisa ganya, o tlo tlisa lighting yana ka hare ho ntlo. Haebe mabota a hao is already a setse a ganya baka sa o sena le ganya a natural light e tswang ka ntle, then o ka nna ba ithekela di-mati he fela tse le reng wa di beha ka tlasa bo coffee table ka mane re na le table nyana tsena tse nyenyana tse dulang ka ntho ka moreng ena o shebella TV re di bitsa di-coffee table, o thole le ntlenyana e le nyenyana fela o di beha mono o bo di beha ka tlasa bo di-dining table tsena tse le reng re jella ho tsona for family and all of that. Then di-artwork tsa rona he ke tsa ntse le reng wa di nka he o di beha ka ho bo wa bona sofa haholo-nyana re dula re di beha ka mabota. Jwale o thole lebota la hao le empty, then o na le space he sa o nke di-artwork tsena tsa hao o di bapatse monana ka hodima sofa ka mona o thole di le ntle. And then ka mo bedroom ke re na le di-headboard di-headboard tsa o fapafapana o thole ha o ka nka di-artwork tsena tsa hao wa di nka wa di beha mona ka hodimo ka mo robalwang ka dihloohong ka monana o thole ba di-display le di ntle di bapalwa tsena tsa hao di-artwork tsena tsa hao a setsweng he batho yane ya mamedi re tla dula ntse re ithuta ka dinako tsohle, mme ntho e tsena ke ntho e ntle haholo. Ha re shebe bophelo ha re ba mohlomong re sebedisa tse ding tsa dintho tseo re nang le tsona ka malapeng, mohlomong boemong ba hore ke re jwale tle be re shebile bo di-budget ha di dumelle hore o lo reka sena le sane. Ke dintho di feng tseo re nang le tsona ka tlung tseo mang le mang re tsebang hore na le tsona tseo re ka tse ka re sebeletsang hore di kgahle motho ha kena lapeng ha hao? Also thankile wa tseba nna ke tshukere ga o hlokagale hore o nno reke dintho tse ngata ebe jalo go reka re dula re na le dintho ka go ntlo o tlo bone dintho tse le re ka shebana le tsona tse le re ke nagana hore ba mamedi ba ka ba le tsona ka hare ntlo. Re ka shebana jalo le dibuka, go na le batho ba bangata ba ratang ho reka bo dibuka jalo, and then o thole ebe re na le dinepe tsa di-family tsa rona hangata di-family re na le dinepe tsa di-family tsa rona, re na le bo di-vasinyana ka ntlong ka mona tsena tse ntlenyana, re na le bo dikerese jalo ke la bona. So ntho o tlamehang ho etsa ke hore fela o rearrange, o move fela o iketsetse ntho hao wa bona bo dinepe tsena tsa family he nna bata he ebile ke na le yona le nna ntlong monana ke na le bohle le boteng. So o ka nka fela tse ding tla be di le on a black and white color, black and white tse ding tshwale di color wa di isa kae fela hore ba lo di change color, wa di rekele di-frame ba di etse di be black and white. O di rekele di-frame o thole batho ba di reketse di-frame tsena tse o thola frame tse black kapo tse white, then o kenye dinepe tsena tsa go tsa family, then o bo di kenya walling mona o di beya walling yana ha mona e etsa display e hantle, gallery e hantle haholo ha batho ba le go ba kena ba le mo le reng ba ka entertainer hore ba tle ba shebe o kila bana ba bone wole ha o le ntle. And then o ka etsa either hona mo le mere buileng hore dintho tsena ka di display ya body entrancing kapa hona ka bo di-dining room kapa ka bo di-sitting room entle haholo entrancing ha o kena fela o so kgahlanyetswe ke dintho tsena tse o nang le tsona. So dinepe tse le reng o na le tsona hae mono tse le reng ke tsa gale tsa bonkgono wa hao, family ya hao o kila bona o di nka fela wa you put them together and then o khabisa ka tsona. Ya mogatwa wa ka ha re phethele ditaba tsa rona ebe mohlomong motho ha ka re o na le diranta tse lekgolo pokothong ya hae kgweding ena mme o batla o lo reka sekgabisi, ke eng ntho ka mokgothaletsang a reke? Wa tseba nna ke rata speedy jwang obane ha o sa ba le speedy ka ntlo o ba le tsohle bana se bongile ke tlo bolela speedy se tlisa
kgotso ka hare ho ntlo, se tlisa light ka hare ho ntlo, se tlisa hey se etsa ntho tse ngata, se etsa le ka re ke luxury. So haebe o sena bongata bo bokalo o re ke batla ho ithekela nthonyana kgweding ena e le hore ka bantle, o ka shebana le tsona dipidi tseno kapa tsona ba di-cushion nthonyana tse nyenyananyana, o ska ha o hlokahale hore o lo tshwatla banka hore o lo kgabisa. O kila bona re na le mabenkeleng nthonyana tse nyenyana, di-deconyana tse nyenyana tsena tse le hore nka kgothaletsa hore bamamedi ba shebane le tsona tsona mira ke yona. Ke lebohile haholo Seipone, ke a leboha lerato la ka. Bophelo le nna ke lebohile hle ho tlisa bophelo bona ba hao ka hare ho tshebeletso ya Lesedi ka hore malapa a rona re a leboha. A se mo he mamedi ke tseo ditaba o ikutlwetse bophelo Tshabalala. Mamedi ke yena se kgabisitse seholo sa motse se re rutang mamedi rona re lokela hore re kgabise jwang ka malapeng a rona. Me mamedi ha re tloa mono re tlo kena sekhutlwaneng sa rona sa bophelo, hopola hore re tse re tlo sheba seboka sena sa bapepisi seneng se tshwerwe ke na le moeti wa ka ke tlo buisanang le yena wena Mamedi. Empa pele re tlo kena ditabeng tsa rona e re ke mo amohele ke nke Pina Mamedi a utlwe monate wa ba ka kwano ka tshebeletsong ya Lesedi. Ke na le mopepisi ka kwano Mamedi, fela ke tla o fa ditaba tsohle ha ka mora hore ke nke Pina ena e re ke nke Shakaina Suited. Yeah. Don't try to move me from my lover, yeah. Suited for each other, suited for each other. Tailor-made, I'm glued up on my lover. I'll never lose him to another, yeah. When we talked on the phone and you said that you love me, did you say that that's for sure, yeah? I wanna scream from the top of the rooftop, tell you that my love for you, I keep on rewind. I struggle to find new words to define. Wanna love it. Wanna love it. Wanna love, wanna love, wanna love it. Wanna love it. Wanna love, wanna love, wanna love. Wanna love, baby, we both know it's just something we both know. Suited for each other, suited for each other. Don't try to move me from my lover, yeah. Suited for each other, suited for each other. Tailor-made, I'm glued up on my lover. I'll never lose him to another, yeah. Never know, yeah. Never lose it to another, yeah. Never know, yeah. Never know, yeah. See, I just really miss you, yeah. And I'm forever in tune to you. Somehow I just stay glued to you. Oh, I gotta get away. No, not forever, just a little break. But I can't find the time or place. I don't ever wanna go too far away. So we play husband and wife. You take the keys to my life. I know we're just a little too young, yeah. And having just a little too much fun, ay, but what a love that we got. What a love that we got. When it just don't stop, we fade into a special space. I pray we never lose the faith, yeah. What a love, 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 yeah. What a love, what a love, what a love, yeah. What a love, what a love, yeah. What a love, what a love, what a love, what a love, what a love. Baby, we both know it's just something we both know. It's just something we both know. It's just something we both know. We both know.
ka Shakaina a re suited e mashome a mabedi a na le metso e mehlano pele re fihla horeng ya 10 o mong mamedi lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho Lesedi FM mohlophisi wa lona ke Tshidiso Ramatsie o mametse sebongile sonopo ho itlhabolle Hopola mamedi hore ho tloa ka la 12 ho fihlela ka la 14 kgweding ya Phato ho bile le seboka sa Khorula Qoqo se ileng sa tshwarwa Bon Hotel Bloemfontein mme sona se hlophisitswe ke Society of Midwives South Africa ileng SAMU ka bokgutswanyane mme ha jalo mamedi re tlo utlwa ka bohlokwa ba seboka sena sa bapepisi se neng se tshwerwe mamedi hopola hore mona ho no hlile o tshwere ditaba tse ngata jalo ka re tseba hore ho santsaneng hona le batho ba bang ha ba kgone ho fihla bookelong hore ba lo pepisetswa teng ba snang he mamedi jalo ka dibaka tsa bo maplasing morao kwana mme o tsona le batho hape ba ntseng ba sa dumele hore batho ba pepiswe bookelong ile ho baneng ile ditumelo tse fapafapaneng jale moiti wa rona o teng ka kwano he mamedi re buisana le Mme Rebecca Motete yena ke president of South Africa of Society of Midwives Africa Borwa o teng ka kwano tshebeletsong ya Lesedi mopepisi dumela moratuwa wa ka ke a dumedisa Mr. Nopo ke dimise le ba mamedi lapeng o phetse hantle ke ke phetse hantle ke a leboha ke kopa fela hore o be tshipena jalo ka nna tjena a semo he ke a leboha mopepisi ha re bue ka boikarabelo ba pele re bua ka boikarabelo motho e mongwe o tla makala rena hobaneng ke sa o bitse sister ke o bitsa mopepisi hanyane fela o ka re jetse phapang pakeng tsa sister le mopepisi ke history e kgolo e telele rona re ba belehisi re bitsa ba belehisi okay hona ho bolela hore le a fapana ra fapana ebile hantle lebitso la sister ke lebitso le tlileng ka post ke go ra salo ba o tla boki botla mehleng ya sekgaleng khale bone bo itswe ke bo sister ba bo sister all right itsile jwalo ya ba e dula le rona re na le manese re na le ba pepisi okay ke mooki le mopepisi all right jalo wena ha o mooki o mopepisi bo ke boyentse mara ka tsamaya ka lo itshorisa hore be mopepisi bona ho bolela hore mona teng ke ntwena re reng wa specialize ke specialize ba be di ka jeno ke tshwere ka kapa ntwe thata ha re ke re shebe he mopepisi jalo ka ha re ile ra hlalosa hore ha re bua ka SAMU Society of okay SOMSA all right iling Society of Midwives of South Africa re bua kang a ko re qoqele ha re bua ka Society of Midwives South Africa re bua ka mokgatlo wa ba belehisi ke mokgatlo o sa etseng profit ebile ba re khaolela le tax ha re patale le tax hobaneng ha re etse profit mosebetsi wa rona ko empowera ba pepisi ba bang re le bomme hore re khone hore re etse hore di mafu a bomme le bana a e fatshe ka paska ba teng ho hang hobaneng ha ba fuwe ditaba dintho tse ding tse di sebetsa hantle hape re shebana le melao hore na ebe melao e re favor na kapo melao e re kenya tsietsing na ebe re shebana le ba re sebetsanang le bona ba etsang molao o itseng hore mona e ka re o tla re kenya tsietsing mona ke go dule mfatshe ro shebisane go etsa hore re be le bopepisi bo bolokehileng le ba pepisi ba thabileng ke mona he le SOMSA le la etsa seboka sena sa Khorula Qoqo se ileng sa tshwarwa ka mona ka Bon Hotel re qoqele dintlha
tsa bohlokwa-hlokwa tse ka sehloohong tseo le neng le di shebile bakeng sa lona le mosebetsi wa lona e ne le difeng? Haholo re na le theme e ne re tsamaya ka yona selemong sena e bitswang 1 million more midwives. E bolela hore re hloka bapepisi ba bang ba milione. Ene ke lefatshe ka bophara. South Africa a kenyeleditswe mo dinaheng tseo tse 181. So re etsa dikarolo tse fapaneng mo re shebanang le hore na ba imana ba dikete ba 1 million ha ba le teng ebe ba ka etsa phapang efeng ho bomme le bana. Ya ba he dintho di a hlaha he mo no rona batho ba re ba dumellana hore ra dumellana kaofela rona le baholo ba rona ba lefapha la bophelo bo botle bana ba le teng hore ka nnete ra hloka bapepisi ba eketsehileng hore re kgone ho phedisa bomme le bana. O sansaneng o bua taba eno ya ho phedisa bomme le bana. Matsatsing a ona jwale Mmelehisi o tla fumana baimana ba hlokahala hona ibileng ha ba lo pepa ke teng mo tla fumanang ba hlokahala haholo. Na e ka ba tse ding tsa dintho tseo le buileng ka tsona kapa tseo le di tshohlileng sebokeng mo mme le fumane tharollo? Ditharollo di teng tsa rona ho tlamehile ho etsuwe jwang. Ya pele ke yona eo ya hore babelesi ba shota. Di-university di teng moo le di-college ba kgonne hore ba bone hore na ho ka eketswa batho ba tjhoriswang jwang, hobaneng ba tjhoriswa mara ba tjhoriswi ka dinomoro tse re lekanang. So rona kore ha re tloa moo kore karolo e nngwe le mo re boneng hona le sekgeo re tlo e isa mo loketseng re lo dula puisanong ya ditafole rona bothata ke bona re bo etsang jwang. And selemo sena re nkile qeto ya hore ha re tlo kore ntho nngwe le nngwe re tlo tsamaya le yona ene re kenya le setjhaba sa rona hore ba dule ba tseba hore na di resolutions tse nkuweng di tsamaya jwang. E nngwe hape eno ho bua ka yona e batlang e hlohlotshang ditsebe e bitswa obstetric violence. Obstetric violence ke ha bomme ka di-maternity ward tsa rona ba hlekefetswa. Ho hlekefetswa hona hona le mefuta e mengata. Ho shouta motho a ke re ha ba kena ka mane ba kena ba tshuile ba sa tsebana ho tlo etsahalang, ba sa buiswe hantle, ba shautua, ba bang ba re ba tsipua. Hona le mme ana le teng wa mokgatlo o bitswang Embrace a sebetsana ba entse research ka Gauteng le ka KwaZulu-Natal ba tla ka bopaki ba hore ke tsena ditaba he ba pepisi bomme ba re channel jwale tsatsing la kajeno ho nkuwe ho renkile le kano ya bopepisi bo bolokehileng ka hare ho South Africa. Di-provinces tse 9 di teng kaofela mane. So re nkile kano ho na le mo re signeng teng hore ka nnete re tlo etsa bopepisi bo bolokehileng ebile re tlo etsa hore ebe setlamo e ska ba ntho hore ke ntho e tsuwang fela ho qolla ntho e lengwe fela kore e bonolo mesonopo ke hore dibuka tsa rona tsa baimana di ngotswe ka ntle ka mane. Ka ntle ba ngotse hore birth companion ke engwe ya mekgwa e sebediswang hore ho hlekefetsa ho ska ba teng. O tla le motho o mo kgethang o ngola le dinomoro tsa hae moo. Ho dumeletsehile ka hare ho South Africa le Freistata
hore motho ha lo pepa a ska ba ya a le mong a tsamaye le motho wa mo kgethileng mara re na le melaonyana ya hore motho o tlameha hore a sebetsane mmoho le rona a ska re sukudisa ene mo ke sebeditseng teng ke bone hore boteng ba bomme le bontate le bonkgono bo etsa mmele wa mme o phuthuluhe ene pelehi ya hae e tsamaya hantle kana tsamaya bobebe ya mamedi ke tsona he ditaba tseo re buisanang ka tsona kwano le mopepisi wa rona mohlomong ha re ke re shebe ntwena ya diphuputso tse yentsweng tse fungwanweng tsa ho thibela hore basadi ba se lahlehelwe ke madi a mangata ka nako ya ho pepa ha re ke re bue ka taba eo ho lahlehelwa ha madi ho nontse go le teng mehleng ya kgale mara hana jwale ho etsahala ka sekgahla se tshosang hobane selemo se fetileng ke la ka ba karolo ya dingaka tsena tse specializitseng tsa lefatshe bana ba tshwere mokete Cape Town mane ka le di 5 tsa October selemo se seng ba entse gore letsatsi leo e be letsatsi leo etswang o create re hlokomedisang batho ka ho lahlehelwa ke madi ene hape hona le ntho engwe re bapalang ke ntho ka reng setshwantshonyana se re se etsang ha re bile le mekete ho bontsha batho hore na ha motho a lahletswe ke madi na ho etsahala eng le hore pele ho no thupele ha o lahletswe ke 500 then o lahletswe ke madi hana jwale re ile tlase re ha o lahletswe ke 300 ona le matshwao a itseng then re tlamehile re qale re sebetsa jalo ka motho a lahletsweng ke madi a mangata ene hape ntho engwe hape ke hore hana jwale ho sona le di sebediswa tse ntjha tse sebediswang hore ra di sebedisa ka nako re pepang ho etsetsa gore madi ha tswa re ska ra hlotse ra sheba ka mahlo fela re e ka nna ba o lahletswe ke 500 hana jwale tjenana madi ao a tsholohela ka ofela ka ra plastic eo o khona ho bona hantle hore kore ha ona a sia bethe hao ile skoon ile clean a wela ka mo ka ofela so o khona ho bona hore sa mannete rona motho o lahletswe ke madi a makae ebe o sebetswa ka mokgone paetseng tse ding tsa dintho tse re di etsang kore re fana ka dipidisi tse ba dinwang tse lokisa madi a bona hobane jwale a fepela batho ba babedi hape lo re fana le ka dithuto tsa hore ba je meroho bo spinach so ba je meroho bo sebete di khone hore di etse hore madi a bona a ema hantle jwale ha re tle ho ena eo e leng pharela Afrika Borwa mona mohlomong le lefatshe ka bophara ya bana ba tlase dilemong ba imang re ke re shebe mathata ao ba teanang le bona nakong ya boimana ba bona le ka nako eo ba lo pepang ka ona e ba mathata a mofuta ofeng boholo ba mathata ba kopanang le ona ke hore ba dula ba tshuile wa kana kongwe o tla ba sa bua lapeng le kelello ha isoka etia haholo o ka lekana mojaro ona wa hae le mmele ka bona so ebe ha ba thotse ka nako re khona hore re ba kopanye le di social worker social worker e sebetsane e shabane le ena a ela peng a bona hore na o hloka thuso e jwang jwalo le rona re a kena mo hore ha ebe le hore a ntsa kena sekolo re bua le ma mistress hore ha so be nako ya hae ka nako itseng then ke temo re ka renga kana ya hae ya ba o thola dintho tsa hae ka WhatsApp ka marangrang ene boholo ba bona ba pepa ka di operation jalo ka o tshore ba mmele ya bona e menyenyana ene ba le mafu a mang a tshwanang le bo high blood dilemong tse tlase ene high blood ya bona e tla ka sekgahla se tshosang
Mamedi ke metsotso e leshome pele re fihla horeng ya leshome le motso mong tshebeletso ke ya Lesedi ntse re le mohona le wena re sheba ditaba tsena he Mamedi tsa seboka sena sa ba pepisi seo se neng se tshwerwe ebe mo pepisi ke ditshietso dife mohlomong tseo ba pepisi ba ka fakanang ka tsona ho basadi nakong ena ya boimana le ho pepa nakong ena ya boimana re fana ka ditshehetso tse re fana ka tsona gore ka nako baimana ba tlileng buka eo e na le dithuto tseo re fanang ka tsona re fana ka dithuto tsa bohlokwa tseo a tsamayang ka tsona ho fihlella a tlo pepa hape ho na le technology e nngwe e sebediswang e bitswa Mom Connect. Mom Connect raba etsa Mom Connect mara jwale e sebetsa ka WhatsApp pele ho ne e sebetsa ka SMS mara no e sebetsa ka WhatsApp ha o kentse Mom Connect le rona o tsama a ke rona ra o connect ha o tlile clinicing a ke re etsa go tle clinicing ka nako re kgone tlo bona o popola re bona ntse tsa go di hantle so ho ya ka rona boimana ba bo bokae e tla o bolela ka joklena ere o na le 16 weeks mme o tlameha hore o ye clinicing o lo etsa diteko tse itseng le tse itseng o sona le kgwedi tse 5 o hloka ho ya clinicing hobane o tlameha ho etswa ntho itseng so ka mantswe ama e ba ntho eo e ba motswalle wa hao bongweng ba hao hore o ka mo sebedisa mme re kgothaletsa bomme ba imana hore ba sebedise mefuta eo ha ho kgonahala ba kgona hore empa ba sa kgone ha tlile o bua le yena re bua le yena hore tjena le tjena ene hana jwale ebile se bile re le free le ka dinamba tsa rona mesonopo batho ba ka ba le tsona ra ba fa dinamba tsa bona hore motho ha utlwa se hantle wa o founela wa ratsoa o bue le yena ka WhatsApp wa sejetsa jwang wa sejetswa wa tseba mo bepisi e nngwe ya dintlha tse ke lakatsang hore re ke re di shebe hore na le tshohlile taba ena sebokeng ya batho bana ba dulang dibakeng tsa mahaeng tse hole ba o tla fumanang hore ha ona motho ya kgonang ho ba thusa ka nako ba qetella ba pepela lapeng re be re tle le ena ya ntho e ke buileng selelekeleng sa ka ya hore ditumelo man nna hona le tsela eo le lekang hore le atamelo batho ba banang le ditumelo tse ho ba hona jwale mopepisi la re ka re a rata di siki tse teng hona jwale ha di tshwanele tsa gale mmele ya rona ha isa tshwana le gale ntho e nngwe le hona jwale e fetohile nna lla ka la ama hona le tlo etsa jwang bakeng sa ho atomela batho ba bohle be ke buang ka bona re tlo etsa di-campaign tse sentseng di qaduwe hona le di-campaign tse re di etsang tse yang dibakeng tseo tse jwalo empa hana jwale re tlo fana ka kore re tlo etsa hore ebe number 1 ho ya dibakeng tseo tse batho ba sa kgoneng hore ba thole ditshebeletso teng ha ho le bo mapolasing mara ke batla ho leboha ka nnete basebetsi mmoho le rona ba di-ambulance ba kgona hore ba phalle dibakeng tseo ba kgona hore ba lo fona ka thuso e tle re ka nako ba fitlang ho rona mona ba se ba thusitse re a leboha ha re tle e nngwe hape ntho mamedi ka jone ke bone ka ke dipotso empa sister ke a tseba hore ke mosebetsi wa hao o tla utlwisisa e nngwe ke hore na jalo ka ha le buile hore le mmoko taba wa lona ene le taba ena ya hore le batla ba pepisi ba milione hona le tsela eo mohlomong le itseng le tlo e fihlella ka yona kapo moralo o lo yentseng hoba bona re ya ba batla mopepisi re ya ba batla ba lo finyella le hona bo maplasi mono hona le mokgwa o lo yentseng kapa moralo lo yentseng hore ho tloa mona re tlo etsa tjena bakeng sa hore re fumane ba pepisi ba
ntho e nngwe hape mopepisi e nkgathatsang ke hore re na le bana ba bo rona ba ntseng ba le teng lapeng mona ba sa sebetseng ba di entseng dikhoso tsena tsa lona le tlo etsa jwang? O Sonopo ke ile ka ba mobeleisi a lehlohonolo jwalo ka mopresidente ka hare ho Freistata selemong sena hore MEC Monyatso Mahlatsi ha a lo etsa budget vote ya hae ebe wa mema hore ke lo ba paki ya budget vote tse dintho tsa buileng ka tsona moo tse ding tsa tsona one ke yona ya ho eketsa bapepisi le baoki ba bang ya bobedi ke ya ho etsa hore di-ambulance tsa rona di eketswe ntho nka o bolellang yona hana jwale ke hore beke fetileng ne ke fihla hae ka 2 ya hoseng re etsa di-selection process di-advert di tswile e seng districting ya ka fela district ka fela ho ntso sebetsana le ntho tseo tsa ho hira batho ba sa sebetseng so rona gore ke ntho ya re tlamele re pushe fela hore ba khone hore ba hirwe hape re kupile hore ho eketswe dipalopalo tsa batho ba yang for ba etsang bopepisi jwale hona le dinthonyana tse ding tse etsang hore ho ska ba bonolo melao hore sekolo se itseng ke tsa university kapa college e kgona ho train mokgatlo wa rona o regulateang bopepisi ba rona le booki ba rona o tlameile o ye mo o lo sheba rona le na le ntho itseng na so jalo tla thola hore batho ha bana tsona dintho tseo so re tlameha hore re lokise ho tloa hanana mo hore ba bana le di-resources tse nepaetseng hore batho ba fihla ba kgone ho ba fa tumelano ya hore jwale le ready hore le ka etsa ntho itseng la etsa ntho itseng so a se ntho e bonolo ke nahana hore mopepisi ho fihlela kana dipotso tsohle se ke neng ke lakatsa ho botsa tsona ke di butsitse ntle le ha e ka ba hona le mohlomong tse pedi tse tharo ka motsotso wena o setseng tse bang di sa le se morao nna ke sa di botsa tjhe ka shebana le tsona. Okay, ntho engwe ke kopang ho bua le bamamedi fela ka yona ke ya hore fela Sonopo re kopa bamamedi hore ha o qala fela o fetwa ke letsatsi la haola ho bona matsatsi o tlameha ho ya tleliniking e haufinyana ka pele ka potlako re kgone ho bona hore na maemo hao a eme jwang hobane kana kongwe motho o tla wa tloella then o tlo fihla ho rona sana le bo kgwedi tse 6 ene kgwedi tse 6 o thola high blood se le teng ho sona le mafu a mang le yena ka mona ho na le ntho tse wa bona ai mohlomong motho na le yena ho na le mathata ka be le a bone nako e sa le la thusa ra kenya social worker nana mo ra bona jwang rona ho sejetsiwa jwang mopepisi motete ke a leboha ke a leboha le nna ke thabile ho buisana le wena ke kopa e ska ba setswalle se felletseng ka jeno ho ba ho na le seboka ke kopa gafetsa re nne re tle mona re tlo beya bamamedi ba rona le seding hobaneng buimana le ha re ka etsa ntho re ratang hona jwale tjena bolaya batho haholo me ha re ka batla hore re iphaphanye ntwe re tlo bona setjhaba sa rona se fela hanyane ka lebaka la ntwena eo rona re sa tleng setjhabeng re bue le bamamedi ba tsebe ba be le tsebo empa he ke le buile ka nako ya hao ke a leboha o be letsatsi le monate mamedi ke ne ke bua le Mme Rebecca Motete yena ke president ya Society of Midwives South Africa SOMSA ka bokgutswanyane president o tsamaye hantle re a leboha ke a leboha Sonopo ha se mohemamedi naneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds
Enriching Lives kwano ho Lesedi FM me mohlahisi e le Tshidiso Ramatsie. Bloemfontein sengangata Bloemfontein Lesedi FM le fumane hantle leqhubung la 89.9 kapa kena ho SABC Plus app ke molle. Hasimo he mamedi hodima hlohora ke a le shumele motsomong tshebeletso ke a Lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa mosi wa tshweu ke ena re ballang ditaba tsena. Ke lebula holo sebongile mamedi dumela. Motjhotjhisi wa komishene ya dipatlisiso ya Madlanga Advocate Adila Hasima o sisintse hore komishene e etse qeto ya yona mabapi le ntlha ya gagwebo wa Northwest Suleiman Karim ka bopaki bo enang le bona. Sena se tla ka morao hloleha Karim o hla ka pela komishene Pretoria o seng hona le ha a ile a laelwa ka molao hore a etse jwalo. Ho hla Karim ho ile a busetswa morao ka makgetlo a mmalwa ka lebaka la ditlaleho tsentseng di tswela pele tsa hore ha ikutlwe hantle. Mona ke mo Advocate Hasim a etsang tlhahiso. It's my final submission, and which is that we do request that the Commission records the non-attendance and refers this non-attendance and the record to the NPA or the relevant authority for further consideration for potential breaches of the provisions of the Commissions Act and the regulations. Chair, and the reason for that is that the Commission, through its ruling, has given Mr. Karim a fair and objective route to establish medical unavailability. Nyewe ya setho sa parlamente sa mokga wa National Coloured Congress Fadiel Adams e tlositswe lekgotleng la magistrata wa Pine Town mme fidiseditswe lekgotleng la Setreke mo itlong ho ba ka la 10 kgwedi e tlang. Diqoso tsa hae di amana lo etela batho ba neng ba le ditlamong tjhankaneng ya Westville e Durban nakong eo dinyewe tsa bona di neng di ntse di tswela pele lekgotleng. Batho bao ka bobedi ba se ba ile ba fumanwa ba le molato mme Adams o ile a tshwarwa kwa kgwedi ya Motsheanong monongwaha mme a lokollwa ka beili ya diranta tse 10,000. Nyewe ena ile a busetswa morao ka jeno molemong wa dipatlisiso tse ding. Bonyane dikepe tse 15 tsa letamo la Vala di se di sireleditswe. Sena se tla ka mora difefo tse matla le moya o tsukutlang ka matla o sentseng dibaka tse ho tsona ho emiswang dikepe ho tsona. Lo baka hore dikepe tse mmalwa di emiswe sebakeng sa Mountain Marina. Dikepe tse pedi tsa boithabiso di ile tsa teba moo di ne di emisitswe teng ha dihlopha tsa poloso tse tswang National Seas Rescue Institute, Val Dam, Witbank le Gauteng di ne di kopane teng le basebetsi ba marina ha mmoho le beng ba dikepe ho sireletsa dikepe tse ileng tsa angwa ke boemo bona bo hlobaetsang ba lehodimo. Moello wa mokgahlona leng Craig Lambinon wa hlalosa. On Thursday, NSR Valdam, NSR Bitbank, NSR Gauteng, Mountain Marina and local boat owners made best use of the clearing weather conditions to corral and move boats around in the harbour, securing the vessels. Using the 2 NSR rescue craft, 4 of the sailing vessels were escorted and guided to the Gauteng side of the Val Dam, and they were safely secured at marinas. Some jetties that had broken free were secured, and at least 15 vessels were able to be moved around the harbour and safely secured. In 20-knot winds and bitter cold conditions, the NSR crew, Mountain Marina staff and local boat owners worked tirelessly throughout Thursday to bring some order to securing vessels in the marina. Baahi ba dibaka tse ka hare le haufi le Melville, Johannesburg ba bokane hukung ya mebila ya Main le 4th Avenue ho tlo ipelaetsa kgahlanong le ho kgawa khafetsa phepelo ya metsi. Ba batla hore ho nkwe mehato ya kapotlako ke masepala wa Johannesburg le khamphani ya phepelo ya metsi ya Rainwater. Baahi ba bolela hore ba bang ba bona ke dikgwedi ba hloka phepelo e tsitsitseng ya metsi ka mora boemo bo tshwanang ba mathata bileng teng dikgweding tse tsheletseng tse fetileng. E mong wa baahi Josh Neil o kopile hore be le boikarabelo bo boholo
ho tswa ba boholong ba amehang. Call it communication, but it's anything but. It's woefully inadequate. We might get a WhatsApp on their official channel with just reservoir levels, but nothing about what's being done, what's behind the problems, what they're doing to resolve them. We struggle to get any clear answers out of representatives, and when we do, it's the straightforward, like PR speak. You use 1,000 words to say we have no idea what's going on, and that's, I think, exacerbating the anger that we're seeing on the ground, and also making it incredibly hard for us to believe that anything is going to change. Mamedi ha re kola ntlha e bileng ka sehloohong ditabeng tsena tsa hora ya 11 motjhotjhisi wa komishene ya dipatlisiso ya Madlanga o sisintse hore komishene e etse qeto ya yona mabapi le ntlha ga kgwebo wa North West Suleiman Karim ka bopaki bo e sentse e na le bona. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya 11 a re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya 12 ke gutlela wena kgetsi dia motho. Nginigiwe kunya phezu kwemimoya aniwa mandla phezu kolaka. Hi, this is Kelly Kumalo, umameti Sboshi Ragadi wa ma 2000 mo Lesedi FM. Ke rata Sboshi fela, ke rata Sboshi fela, ke rata Sboshi fela, hayo ya tshwanang le yena. Dumelang ke Snazo, umametse e tlhabolle le Sbosh ho Lesedi FM. Sharpa anti wa ma 2000. Massive Music, X Ntsakzen, Kaylee Botman, ba o tla ntse monate ba re Lelizela. Re kene he momedi mo kgatlhelong wa boraro bile wa o qetela wana ne o la haola itlhabolle ho Lesedi FM. O ntsona le Zibongile Sonopo re ya ho renya 12 ke atla. Nakong tsa tahlehelo
dumela hle moe mote wa sebeletso wa Lesedi FM nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe ke mohasi wa lenano la tsa dipapadi manta o phela bohlano 7 o phela oreng ya borobedi mantsibuya weso di a chesa di fresh di bolenga jalo ka mehla yohle o ke ba batla ho fetwa bo manta ha mane he ke temo re shebanang le tsa ipetsang dipapadi ngwa tseba bile re tswa mafelong a beke ha re kena fela sentse re netefatsa hore o fa tsona di santsane di chesa re lekola tsohle tse welong re di tlahle di etsale re buisana le bahlopholli ba qhaqholli e ka ba papading ya bolo e ka ba tenniseng e ka ba Formula 1 Grand Prix hela weso re itlhomme pele ha o tloa dipapadi mona ke ka ho o ke be ngwa batla hore ho fetwa ho hang ke lenano la tsa dipapadi manta o fihla la bohlano o tla o reng ya bosupa fihla o reng ya borobedi mantsibuya se fete hle dumela hle wena momamedi wa tshebeletso ya Lesedi kapa mmui wa rona kae kapa kae mo ka tswa o mametse kapa o buile hana teng la ka lebitso ke Veli Moloya ke mvololo ke auti ya strata o kopana le nna tshebeletsong ena ya Lesedi manta o isa laboraro mesong ha dithewa dikalaneng bakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano mona teng re tshwara ditaba tsa bohlokwa haholo re sheba ditaba tse itlhommeng pele jwalo ka re tswa mafelong a beke re boele re be le dihlooho tse monate tse ahang tse rutang re boele re tshware tsohang dihwai mona re re he temo ke bophelo temo ke tjhelete temo ke mosebetsi Lesedi FM ke molelwa Stand by me for the cause. O jealous down mona fatshe. Mamedi e leshome le mehlano metsotso ka mora hora ya leshome le motso mong. Re kena ho tsena tsa Shoprite.
Community Network. Momamedi ya project ke nngwe ya baahi le bahlabani ba sa ineheleng motho a boneng tlhoko mme he le hoja a hloka tshehetso ka hohle a ileng a tsotella le ho etsa ho hong ka yona. Hangata batho bana ke ba bang ba ditsoto mamedi ba sa fumaneng thuso, ba fumana thuso e nyane fela ho tswa ka ntle e leng hona he lebaka le etsang hore ebe Shoprite Act for Change eba engwe ya letsholo le tlisang phaphang bophelong ba bona. Ka Shoprite Community Network, Shoprite e fana ka tshehetso ya diprojeke ho baahi ba fetang 3000 naha ka bophara hore ba dule ba iponahatsa metseng ya habo bona le hore ba dule ba ngola dipale tsa tshepo. Ka jeno lena a re tlo teana hape le e mong wa bompudi ba ka hare ho engwe ya diprojeke tsa baahi. E re ikutlwele hore na ebe ke mamoetsi wa rona eo re nang le yena ka jeno. Re na le ntate Lejone Daniel Mokoena wa Genuine Men South Africa ke ena mohlodi wa rona wa kgwedi ena. Ntate Mokoena re o amohela tshebeletsong ya Lesedi o a phela Kwena. Kwena dumela le kae? Re teng mme re teng wa nkutlwa mme. Ke utlwa hantle ha monate. Ke a leboha mme. Re a leboha. Kwena ako ho qoqele hanyane ka Genuine Men South Africa. Ke a leboha mme Tsolopo. Genuine Men ke mokgatlo wa bontate o sa etseng lekeno. Ke mokgatlo o qadileng ka selemo sa 2017. Jwale selemo seo sa 2017 ile ka o qala mokgatlo ona le bontate ba bang. Mme ho qaleng ha teng ya ba ke bona tlhokeho ya hore re le bontate hangata ha re na dibaka tseo re yang ho tsona mme re dulang re le bontate re hlabollane re thusane mme ke ka ha re kopana le bontate ba bang ka hare ho betlele mo la bohlokong re qala mokgatlo ona wa bontate. Jole re a tseba hore mokgatlong ho ba le diphephetso tse ngata tseo le teanang le tsona. A go re qoqela hanyane ka diphephetso tseo le teanang le tsona. Nne sono le bamamedi taba e boima haholo e leng phephetso re le bontate ke hore bontate ba sokolela, bontate ba teng empa ho kopana le batho ba bontate ho batla ho boima. Mme re kopana le bona bontate ka nako tse ding mathata re shebana le ona haholo e ba a kgaello ya ditsheletso bakeng sa diprogramme tse kapa mananeo a leng re na le ona a ka ntshetsang bontate pele ha mmoho le malapa. Re a leboha fela he ba ha Shoprite ba re ba batla hore phepetsong ena e o le teanang le yona ba tle ba lefe nyehelo ya voucher ya boleng ba 12,000 rand e tle ho lona. Yo me ke solo ke foka mantswe mme ke foka mantswe le boa ke motlotlo haholo hore mosebetsi re etsang ha o felella wa bonahala ke batla ho leboha le tiriso le Shoprite ka wetsa nyehelo ena e kana ha ke tsedi ke ka mme batho Ntate Mokoena ke a utlwisisa hle fela he ako re fehe dinomoro mo e bang batho ba bang ba ka lakatsang hore ba le thuse ba ka le fumana teng. Alright, dinomoro tsa rona re na le dinomoro tse pedi le mane Facebook re a fumaneha. Facebook fela ha ka wa kena Facebook le qeteng fela kapa o batla fela hore Genuine Men SA o ka re fumana mo re a fumana hala haholo. Mme dinomoro re fumana nomoro tsena tse pedi. Ya pele ke 084 980 5225. Nomoro ya pele ke 084 980 5225. Ya bobedi re fumana nomoro ya 061 135 2110. Re fumana ya mo Phofolo re lebuile haholo e se ka modimo wa ka letsa hantle ka mosebetsi wona bontate ba yeme ba tie ba be le matla.
mme Sonopo re lebile haholo hle re lebile haholo re tshepa hore modimo ka re fa matla mosebetsi o re etsang o ne o tswele pele ka re ho setjhaba re lebile haholo Shoprite le Lesedi FM. Ke a leboha ntate Mamedi ke eo he 12,000 rand voucher e tsamahela fela jwalo ho ya ho Genuine Men SA hore batle bathabe le bona ba etse dintho tseo ba di hlokang hopola hore motse wa heno e ka ba e mong wa motse o fetang tharollo efe kapa efe eo re ya diphephetso tseo re teanang le tsona ka Shoprite Community Network dilemong tse fetang tse 20 ba thusitse batho thonya projeke ya hao ya motse wa heno ka ho tobetsa star 120 star 189 hash me o thonye morero ona ho baha Shoprite ba tsebe ho etsa phapang hopola mamedi hore USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20 metsotswana ya mahala ha e sebetse hona le melawana le dipehelo Act for Change ke engwe fela tsela eo Shoprite e iponahatsang ho ma Afrika Borwa ana a matle a ratang naha ya bobona Eitlhabolle ho Lesedi FM. ha se mo he Mamedi re tle re fetele hodima katsofolotsi re utlwe hore na ebe ka jeno na neng la imatlafatse o re tshwaretse difeng hallo mamaki ho jwang Dumela. Le kae antiza? Hamonate le kae? Hamonate. Re fe ditaba he mogatu. Ke lebile holo antiza mohamedi wa tshebeletso wa Lesedi FM le wena ke o dumedisa ka jeno ho imatlafatse tseo re tlatlang re tlo di lekola re fumana hore motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Metro sa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi mmoho le baqosuwa mmoho le yena ba boela hape ba hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe ditho tsa union ya basebetsi ya Nehaudi Hwantela le kgotleng la dinyewe la magistrata wa Ordendalsrus ka ho le leng diketso sa ditolo sa molao Afrika Borwa ke tlhoba boroko jwale malapa a mangata le maponesa ba halefile ke taba tsa hore baqosuwa ba tlabeng ba tshwarwa ditaba tse ka etsang taba ya polao peto le teko ya polao ba lokollwa ka bail jwale re tlo lekola mabaka le dintlha tse lekolwang ha ile hore motho o tobane le diqoso e itseng di shejwang ke makgotla a dinyewe hore ba ka dumella motho lokolla ka bail kapa tjhe na ke a feng re tla buisana le setsibi sa ditaba tsa molao ke lebile haholo sena le tse ding ho imatlafatse hanka morao ditaba tsa ora ya 12 andiza nana ke lebile fihlela re kopana hape na kwetlang a semohe monna o sa opona nakonyane ranta e santse ena le matla monna nka le bona jwang empa ona jwale ao ranta e sana matla man hai RIP fela e sana le matla gore o kgone ho ichekela kopi ya repo a semohe ngwana mme ke kopana le wena monna tšeo mokalo lenaneo ke jwale ke nako gore wena ka boena o ikemele o iketsetse empa mona re bua golo ka phano ya ditshebeletso re kena masepaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka gore ga o batla mosebetsi wa ntetsetsa o be moyeng o ipapatse wena ka boena o ithekise wena ka boena ntho nngwe e kgolo gape e re e tshwereng o dula ntse o mametse ga ke batlo o bolelela yona ga e le ka sontaga re a tšhentšha magulong a matala mo re tsamayng le moruti lefu maine modimo a o etsang dumela hle moe motle wa tshebeletso wa Lesedi FM nna le bitso la ka ke Sebidi Molefe ke mohasi wa lenaneo la tsa dipapadi manta ho fihlela bohlano 7 ho fihlela horeng ya borobedi mantsibuya weso di a tjhesa di foreshe di bolenga jwalo ka mehla yohle o ke ba batla ho fetwa bo manta ha mane he ke teng mo re shebanang le tse ipetsang dipapading wa tseba bile re tswa mafelong a beke ha re kena fela sentse re netefatsa hore ho fa tsona di santsane di tjhesa re lekola tsohle tseo e leng hore di tla hle di etsale re buisana le bahlophulli ba qhaqholli e ka ba papading ya bolo e ka ba teneseng e ka ba Formula 1 Grand Prix hela weso re itlhomme pele ha o tloa dipapading mona ke ka ho o ke be ngwa batla ho fetwa ho hang ke lenaneo la tsa dipapadi manta ho fihlela bohlano o tla o renya bosupa ho fihlela o renya borobedi mantsibuya se fete hle maluti ntshwarele Mamedi maluti a phofung multi-purpose hall
Maluti a Phofung Multi-Purpose Hall ka hora ya borobong o fihlella ka hora ya bohlano. Re tlo thaba le Teboho Moloi, Sanere le dibini tsa selehae. Makeno ke mahala. Lengau People's Society re aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ebile re thusa ho hodisa setjhaba kaofela. Ha le hole Lengau. Itlhabolle la bohlano le leng le le leng ho renya borobong hoseng o fihla ho renya 14 le sebongile sono Turn me up. ngala ngumadinathi kwebezile mudedeli balibanzi yajelela bhala magala mbongo bongdwale ngamanga wena kimigobotelo uyabalabala 2G 2 shy gwar street vibe too fly go is that you try to be fun dealing fully mad you mother change mad big boys apo ubonde bichko wataruche ndo mbandani alikuona lobya osamsela ziko ingakremi kekola nje ndakunyumisa suguru ijila jita
hona le motho ya holang ka jeno hle ke kopa re kopane mmoho bakeng sa ho mo etsetsa letsatsi hle ke qale hana mona. Dumela Bongi. Kaje ko hola Abdi Paul Mkhiseng ke ntate wa Majasto. Ke motswala wa ka ke re hola Mokwena hola. Nna le kae Miss Bongile ke kopela setolwana sa ka Paballo Mokebe wa hola hosane ke ra hola bonetse ngata. O kopelwa ke nna mme wa banana sana kgowe ka Brandfort ke a leboha. Dumela Mamane Bongile kae ke mapaki sonolo ka mona ka Constanta ke ikopela dilemo tse ngata ke a hola fandaga ke rata tse modimo a mpoloke a mpate mahlong a bodira le ba bolotsana ke bone tse ding tse ngata dilemo. Dankie ke a leboha. Sbosh madume Sbosh ke Jos Bonolo Junior Class. Sbosh ke kopela moeketsi modipa ba motse ba ka gore ke peki o qwaqwa Masalemane wa hola ka tjego ke happy birthday Max. Dango Sbosh. Madume Ausis Bongile gompieno go gola magano tsatsi a le go lefatshe la Tlokweng ko Madikwe ka mo Northwest. O godisiwa ke George Machailwe ka mo Durban KwaZulu Natal. Ke ra itumela letsatsi la gagwe a gole ke a leboga mama. Hello Sbosh, o bua le Sophie Makwaba ka Mautsego Sendana. Sbosh ke kopela abuti wa ka le ausi wa ka bona ke Rapshala la Makwaba le Mamvula Makwaba ba hola hosane ke re ba hole ba bone tse ding tse ngata. Bye. Dumela Bongi ke kopa ho etsetsa Thabo Civil Tladi letsatsi wa birthday ya ka jeno o etsa lemo tse ngata Bongi ke la bona ya ka o kopelwa ke mme wa hae ke re ngwanaka o dule o tseba hore tshabo e kgolo ke ntate modimo tshabeng ntate modimo o dule o hlompha motho e mong le e mong ke a leboha. O kopelwa ke mme wa hao Dineo Mahloko moradi ya Tladi ka bedele ya Welcome lapeng ke Blomo ke a leboha Bongi. Hello Mamane Bongi ke kopela mangwana wa ka hle a monyane e leng Thabiseng ka tira ka Forisburg ke ra hola o kopela ke palsa di Drex ka Lady Brent. Ha se mo he momedi re ke bone ke bo mamba ngolletseng ka jeno. Dumela Bongi ke kopela Hadio Mochaba le Maipato Kopung bona ba Lesotho Fobane hampetsana ba kopelwa ke ausi wa bona e le mmogo Kopung. Ausi mmogo ga le boahle ha ba hole batho ba bone dilemo tse ding tse ngata ka jeno lena ho hola re ke bone e di tsa makapile a kakang le tsona khotso Bongi ka jeno lena ke kopa ho kopela batho ba babedi ba holang e leng Mamoloi Msibi le Mantsebe Mukhwanazi ba kopelwa ke Nomvula Mazibuko Kapetsana Reitsi ke re ba hole ba bone dilemo tse ding tse ngata khotso Mamane Bongi ho hola morawa ka yena ke Seleteng Khokho o kopelwa ke mme wa ha Mochwase Mantswe ka mona ka Lesotho Kolonyama o bathong ha hole a bone dilemo tse ding tse ngata e re mamedi rutlwe mona mohaleng ke mang le Lesedi FM leo. Hello Mamane ho shapo ho jwang ho shapo Mamane Bongi nate e fetang Mamane mona se ke kopa ho kopela ho ntse Mokwena ga itsedi ya ka mane Constance ya Kroonstad la hola maobane ke kopele le Thande ka Ramotsie ha ga gona go kopa mabonana di siko di founu di flat ke a kopa sheba mane o bua le nkgono Nompi Mokwena mona Kroonstad first bone ya bo Mamane Bongi ke lebile haholo mami Lesedi. Hi Bongi ha monate le kae ke a phela ha monate ke nna Maduna ka Hlahloano zone 14 nana
e re ke hodise bana ba latelang ke ga ba sia monyati o ka hona ka mona ka hlohlolwane le mbale nhle moloko mme o ka mana ka malomfanteng ke re holang bana be se lebele tsa tshile monate ke nna na maduna hlohlolwane zone 14 danko ke lebile haholo Rato la ka Lesedi FM leo As boss ha monate le kae amonate hle se tsotso makabela ya makebi a ke go ditse mmale futshwere ke go yena go la bona tsengata ngata dula ka man ka thabong be re go mo mona makabelo tsa mogata ka legato le weekend monate ke re boss ke lebile Rato la ka utlwa bye Asimohe Lesedi FM hello le kae le kae Bongi ke a phela ke kopela mme matsalo le mme ke di bone motšholotsi o kopela ke ngwetsi ya hae Matebo motšholotsi ka mona ka Khotsong Bothaville ke kopela le siene molebatsi ke ngmangwana hae a mo kopelang ka mona ka Khotsong Bothaville ke re siene o hole ngwana mangwane bye bye thank you Bongi ke lebile Lerato la ka utlwa thank you bonga Asimohe nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa tlhole o ena le batla o lokela ho sebedisa Emina Jew e entsweng ka ditlamatla ke moriana o ntlafatsang masole a mmele naheng ka bophara ho tloha dilemong tse 20 tse fetileng e o neha divitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo ke wa e ba le mokgathala ebile e o bolokela tjhelete Emina Jew yo fa monyetla o hapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane ho tswa stationeng sa ho seo se ratang letsetsa nomorong ena 012 546 8937 kapa 072 595 0198 Emina Jew e phamisa masole hao a mmele ntle le ditlamorao ho Lesedi FM Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho eleshome e mashome mabedi na le metso e medi pele re fitla ho reng ya leshome le metso mmedi Mamedi tlhopiso ke matla ya mmino kopantsweng DJ Lovers Let's go back way back Shapaka old school mix
bliss of you. Send me baby, you send me set adrift on memory bliss of you. Send me baby, you send me set adrift on memory bliss of you. The camera hands a cocktail glass behind a blind of plastic plants. Find a lady with a fat diamond ring, and you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things, or a dream is trying to tell me something, but will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design. I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the daughter of Mrs. Princess who often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there, but probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put her right back with the rest. That's the way it goes. And baby, you send me baby, you send me I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go. And he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back.
e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekheniki ho blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Thembisa lekhubu la lona la kgaso ke 88.4 hape kena ho SABC Plus app Lesedi FM ke
everything was dark. Oh yeah, yeah. All of a sudden, on came the lights, and everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. They said, JT, don't you feel good, man? Come on and join the reggae jam. I heard them singing, ooh la la la. Hey, JT, let's go dancing. Ooh la la la. Reggae dancing. dintho tse ding kore ha di tlameha o fela o ba thata ho bile monate o ba le wena ntete modimo wa mpolokele wena pele o fihlela re kopana hape nakong e tlang ausi kekeletso pitso ka moka Vepenar o dula Vepenar empa o mona Blomo ka mosebetsi ho lahle ngwaneso mamedi ha o tlo ke emela godimo je ha eba o no shebeletse marangrang o tla bona hore ka studio ka mona ho be jwang ho lahle o skekeletso o kopelwa ke mme wa hao Martha Pitso nkgono wa hao molelekeng mmogo le bana bana beno ausi Mafusi Pulane le mama Mile kapa ke mang Mamilele Mamilele ba re ho lo bona le motseding tse ngata ngata maletsatsi se jake DJ Lovers re ha re kopana hape nakong e tlang o tla khona le nana la imatlafatse mme mamedi metsotso nye 30 ka morao ya 12 o kopanya le thuso motaung ka lenane ola jwale ke nako ho reng ya boraro o teng Thabo mmoho le Lebu ka lenane ola monate la Reatel Afternoon Drive modimo wa mpolokele wena o di mahla hore ke 12 di makatso folotsi le mo ifo le ka SABC ha se kalane fela e o ka streamang yona empa ke sebaka se utlwisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa mamedi ke a o dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tsenyane di tla dintsetse morao khotso ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV tableting le cellphone ya hao downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala ke le bula holo di makatso mamedi dumela Mopresidente Cyril Ramaphosa o tekenne phatlalatso e reng ho etsa diphuputso tsa kontraka masipaleng wa Naisna ditaba di sa le jwalo ANC ya moetse qeto ena ya mopresidente ka le reng gale e emetswe Mopresidente Cyril Ramaphosa o ile tekena phatlalatso ena e ileng ya etswa ka la 7 kgweding ena diphuputso tsa SIU di tlilo kenyeletsa tlaleho ya o ajwa ha tendera ka tsela e sa nepalang tsamaiso e mpe ha mo le tshebediso e bohlaswa ya ditjhelete le tahlehelo e ka bang teng ya ditjhelete tsa bommasepala puso ya kopanelo e teletsweng pele ke ANC Naisna e simolotse ka selemo sa 2022 ka mora dilemo tse fetang 10 tsa puso e neng e teletswe pele ke Democratic Alliance DA ka bokgutshwanyane Mweli wa ANC profenseng ya Western Cape Sifiso Mtshweni wa Qaqa. The ANC calls on all councillors and officials to fully cooperate with the SIU so as to ensure that where there's serious lapses of governance that have occurred, remedial actions must be taken. The ANC remains committed to fixing local government and supports all mechanisms aimed at ensuring that accountability
and sound ethical governance at all material times takes place. Ditaba di sa le jwalo masepala o bolela hore o se o qadile o sebetsa mmoho le SIU mme o ifile ditokomane tseo e neng di kopile ka lehlakoreng le leng masepala o bolela hore o tlo sebedisana ka botlalo le bahlanka ba etsang dipatlisiso. Moelli wa masepala Christopher Bezenhout o netefaleditse baahi hore ba ntse ba ikemiseditse ho ba le boikarabelo hammoho le taolo e nepahetseng. Komishene ya dipatlisiso ya Madlanga e bolela hore e tlilo hlahlela dikoso tsa tlolo ya molao kgahlanong le rakgwebo wa profense ya North West Suleiman Karim. Ho ne ho rerilwe hore Karim a hlahelle ka pela komishene Pretoria hoseng hona, empa ha ka iponahatsa. Komishene e ntse hlahloba boemo ba hae ba bophelo le ho hloleha hae ho latela dipehelo tse amanang le ho hlaha hae ka pela komishene. Modulasetulo wa komishene le moahlodi Mbuyiseli Madlanga wa hlalosa. The commission is going to set the criminal process in motion. The commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid, that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the commission secretary, and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation, to lay a criminal charge against Mr. Karim. Nyewe ya setho sa parlamente sa mokga wa National Coloured Congress NCC ka bokgutshwanyane Afadiel Adams e tlositse lekgotleng la magistrata wa Pinetown mme fetiseditswe lekgotleng la Setreke mo itlong ho ba kgwedi e tlang ha e tla be hlola matsatsi a 10. Dikoso tsa hae di amana le etela batho ba neng ba le ditlamong tjhankaneng ya Westville e Durban nakong eo dinyewe tsa bona di neng di ntse di tswela pele lekgotleng la dinyewe. Batho bao ka bobedi ba se ba ile ba fumanwa ba le molato. Adams o ile a tshwarwa ka kgwedi ya Motsheanong monongwaha mme a lokollwa ka beili ya diranta tse 10,000. Nyewe ile a busetswa morao ka jeno molemong wa dipatlisiso tse ding. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya 12 a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya pele. Ke kgutlela wena di makatso ha mmoho le moifo. Lenaneo ke le